Radio Samoa. Radio Samoa. Se sulle temi lungo la guancia la radio siamo le dia woli fa timu tuan banulu
tu sa vili fo le so tofile ne ya so mo le masino me lua filo li mai fila nga fa tala fa tuai ilang mai mo malang fa funga ile tua fa wa le su fongo le tu radio Samoa tasi lima i vatolu a mo malo le soi fumaruia male lang ye ma o le moto va yele sulu ma tango fi me fo yo ave o le lahi le divango la woli il fenga o le tadu ngal wenga jutu ma fai va lo filima o nisi na wa mo si na koma ya ngal wenga o le tai ona le la ye po le va ve ona le la fo malo ya tu le o sai malo le le usu io le angale me o le usu so le se le fainga ta ya mi se la va pe manu lu so vit to manu lu mai ma le ta ya on fa tu nga tai lo I tanto ai fa tai o le wa tanto fisi le fa lu mo no ai le o tu o no ya o le foi antonu wa fi antu ai ma le so I fu mano loina o le telenga ya te o to le ma futai il so Valo tul sunga la ya te vai ava before ya le tu ya de tasha molle programme le man wo le tai au le wa tu ba tai le ding vai ngola woli programme la woli ba fonga mo se le tu lai fa ile fia na nei suia le masina suia male malu le mo sa esil tu nga malu o le wa tu fa lo wina mai la le masina november le se me vai antuni ya alwi fo ya te se male vela le na ye tanto le wa makanga pi nga le wa nge la va makango I ko king ya makango lo le ofu ma fanga mal parang kek fa tala va ma san yele ma fe on tu wa o no pa ya le tua lo fa le manu so se va en o le ya tu ma tu ma ya on le tu ma lo na filngalo ma lo ya tu le on sai ya ma lo fo I le talo Ora yu tantu tabam tina man tuampa nga masani el radio Samoa ma futo mai la le tai o se yo ile po ya o mai o lua o mai o do ile ni vai ngo leso wa inu tantu fuala au ya na ngo pes ya kula ngo ke lofa yo tu mo le lofa en o stupid man yo lola E feo lolo la tanto I au kilani so le I winga o le tangwe pe ona muli mawina I le lau mua I Wellington manto mantantu le fia na fiso le fatim o le au whainga luenga TV tasilena au na maili poti mai la wale aso na fise yo la stona e le o mawhai o le toi whea wa I se va I le vale o le motu I mantu ma le motu I samte ia po le vale o Wellington ia ma le pitunu una o fea fo I Nelson ya ona o le maululunga o uma fa mai o antu le ono le fitu futu le maululunga o uma na fa no antu le tai ona le la ye ni si finga malanga va lele nga yantu matu ua ia Wellington o le santi le ona o le mano lo si fo yo savili le o antu le selau tolu 10 km le sawa e le tu lai no fanga ta lai ya o mai si vaenga o si vaenga o le antu sole o le motua mafia fia o timunga ia na palasi a mise la vale la mua I Wellington e no fuanga sa le masani o le mawalunga whapea ia le timu e masa antu iai pe palasi antu iai lea ua moli mawina I le so talo si olo manuia nei o tantu tau ainga o wome masani o lo lala ia no fuanga o lo mabafai timunga ia mise le tau whata o savili ia o tantu la vai au kilani na vai antu nei le la ala fuko e whamanga ia kule la le nei vaenga o le awuria o le whamaile official va I tau mo I tantu I le so I au kilani e ono iaina I wanga ia mai langi le leitaimi o le awuli o le malosi o le angi meo savili meni tu I sifo e feo lolo I le anga iantu I le fia na nei o le manu urura o le wo vai atu le manu urura le poa na nei au kilani se fulu ma le lua tikeri masangia ia mako ia New Zealand birthday sometime e le manu urura le pio le iaia la ua ia koile le kako manu ia o le mea jau o lo wadu sa o ko fane pa e mangava fa tete ia se usole ia lo pat falaniko ma le sunset motors I pap toi tuai e wo mo se si ko ngor farka va ia pe mo ko ngolanga ve o lu mas kamale win la ia mi se fo ia le sunga ia tu morva I sa wali suavai Ola rosa wale fumai. 'Ai, 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 'ai
Esse la rosa o te surici ai awes me a flying outside ole lofa haile to side na ole moe hai mapu I tinga Talila leni olonga La upele soia te tangi forever I'll go ilelangi atonu tatito e feloi ise aso oilu manai Mali na le sunga ya Richard Parker le divang ola woli ida was it mele dan to temi le wan lua me tu te ang le afol se fulu male lua on lo tofu le ya le lanche le sitanga tana ta sa mi fo le sitanga fa la va fo le ya fi mali le lo fa di ma fo di skribi per fo so Ale o vata si mai le talanga ya tongi sia Pio Wilson o le tautomala udanga ale o meka kaha si le rivang o la woli. Ya wa fo ilana fa pito mo le aso sao tina. O le mela o ke lenga dukaranga ya tongi sia. Po le hale umi mate vana valai. Fio mai lava pe tala au mai. O lo o mahalosi yana fuala. Mahalosi fua tongi sia. Ya, eso manuia la sunga di fasalap yo. Ese la matongo fiele a mango. Ese la matongo fiele a mango le apo il fa pelo inga. Ia. A donna siu. I mama ai fu lili ora ofisiri tongi sia. Ke rei vai for mai do wa ku fu yo ia nga se ya titi. Yang pawal mengi te ua ke se la fa longo te lo pe ala wa pi lima. Ta nga boleh lo aso le va ia. Ia. Apa te tasi le aso. Lo mara se me ai tu no miro mo. Lo no winga o se me vole na pi lima ia lo no lo to foi talia pe ua na fa pi lima jes.
Papi di maraya ngaya. Ya, ai pi ka manga ia fora ngasi ka ko mapu ai tong si. Ah. Ya so le fo ya so le yo tinga fu talingo le atunu fa fo. Awoi. Pali kia. Ya la fuara mo morga ka ile sang. Ah, ga ngare sang wa afuro fu ya ka ku. Ah. Eko mun mai abo koi ba Ya fa pe ngi kala mang ya a tong si. Yo, dia tu cakap sesuai lah tu biar ya pakai lain met boleh fu. Yo. Nampak wala me fa ka yo sang ke po. O vai si levo tanto vala tong si o te lo so le nga lo pasi ko ai lu mai ngai lo ko a mo mo fa le so e fai la tana o le mo le ma na ya o le teu ngo tanto piki apuna ye ina ya la kan te leo nai te le si ta vali ya o le wa sa ni mai foi la sa fa to mo tina ele lo pe o foi le van so e fa ya lo foi le kana foi le le a kuku angi mo Ya, so le la male fa tempo fa silia se mandia. Ia pe ole o te ngana to ia po wala ole fo le tulanga o ile foi fanga ne vai tau. O me fi tu pulanga ia fi ai fo ia fo tu pulanga la iti mo ngali la iti. Fa to amata ainga tulanga fa pe i piki apu mai on te ina. Ia ale fo ia la satinana to ia le na amazon ala fo ile swana na file fo ile tatu special ye pole fo ile finga na lo fele sa tina ye ta fa pe te li ta sanga mo lima salata la tina na te li ta sanga sai mi con karate tu atsa la lima salau lo na ao ai ese me ta tu feel free ye pe tu langa yo tatu special fo ile male sa tina ye ta pena na fo fa sa wa ina fo ile so fa pito vai fo yo ole le ainga va o te fatu susinai o te fatu susinai o te nau tu so le ola le o se ainga le pe ia me folita tino foto tasia a se man oi ngo ko ka siri kong si o ngo winga le karango mai a o oki le fa ko le me yo le fa so wa fa fu anga sa mo fa pero ko so ma ka kia pole ele ki o foira a foi ma misi a so ki ra ko yo le ngal sa wa ngal ki ngore ya la e o ki nga ya kanya tu nga pa penga yo al meso o le tina o le ola le ai ko fe la mo fa tuanga mo tama pa mo le ya wala ba le la ba le si tina o le ai pa ya mi ko to si me a wala ba ngale ai ya mami Eyo le afo le ngata fo le lo berisi e ta fiti solo ole mo se mapsa se manu esa le leila va yo me foi na le foi me tu wa ma tu pe ya ka ke le ma sangi o te loa, o le te wha popo I whonga I lunga se sia mea no whai lunga lau mea no whanga wi mo le sautina I le ofa lo fia le wo mai tau ina lia o lia li tongsi. Oio, o le leila, anga leo, e tonga sia anga fia tongsi. Ia anga leo mai lo whangona. Ia. Ia na wha popo le lunga ma le lua se lau tala. Oi, soli. Le limita la tala cash, ma le musa la tala, yo en tina fai sa o ai tama a umalanga luenga da songi ngalua olo leva ai tongi sia lua se lau Kevin Drive I Manu Cup lunga le mema pui pui pe o le mele ngalu ye pe te lue vai ya Yesu o sa ona esa o le ika le siko inga nga fa ku ye o inga kar papa ai ba mai ongoa ya pero le stara foi le la pesile tu aí e pesile tu fai anga e sta mi tu ai na fai oi ya na fai lo tinamo lo da ma o le fai le tu
Le anga ngi ka mai ki e se song song ri ki tongi sia. Era me ka mai ki re kumano ra ka ro ki ki ari. Voi, Ya. yo apa le uni la tovia tola la pa le lolo wa le taula tovia. Ya amo singa atala tovia yo la ile si meto pe pole ai. Ase manu. E sa ole le lava e oi awai. A ele atama ele tomo foi lava o ia fa fia. Ia. Nga le fa sia o fe la le mesi. Fia por fa sia. Tiene facilità. Au te loa, ia o le wama tua whaanga e tia ia le malu fo yo le tru. Ai misi lava tina. Ia wa elenga te maua le ta vale maua le cash. Ai toi maua ma le pepa tala o lo. Ia e whaile leia i la vale wha atonga mole o sao tina a tungsi. Ia, e sa le leila ma se manu. Yo e. E uia la bala la le fifia le matopule la ia te au. To se kaimi ai o so mai ile speso te o so ai le longo inga pulenga. Ia o me faila longai. Ia. O la unga luenga, o le tau longo inga, le mamalu le atinu, le tau tua tato falta vale. Ia ai fol te me fakino e promotion company. Ia o nga luenga nanga tungsi e pule to misia e fai tungsi e fai unga. Pero o tato promotion, pero tu langa se man ia na do vai o te city pe si me fa popo, ia fa popo di ma se la tala. Le lu se la tala about e fai le fa tonga te can say. Ai afa pefo i tele mana e fesa fa tonga ba kusa ora kes. Ia la men no. Sure. Aba tu sa se la to ta la to ia ke man. Marquês. Ia uma sa tina la to ia. Ia mo lo fo tina, ia fai mal to ngai, ia fai mo me mga tina ia. Ola. Ia ba vo de tu to no fiemele nei vai tau a se man ia ia. Bon mamalu le tu ia la men no fu ia sa mo. Te lo se man. Ia. O te le to e wa se te tatonto se te mi vo sola wa mai ona fola fala fa pelo i man. Nu, o fa talo fa ngato sia. Ma tu fa malo ai fo tu sia le maulunga so ta tu nu yo na tu langa fa lupe. Ale te mi la le to ia se fa la ngato sia to fa walta so mantelo wala vale wa mo hasta le malu le tu. Na wa ila fo fa fonga sa mo il tu ta falta val su mai tala mai a fa tau si ta bale ia tu sia fa mali ina lo fina ngal fa mama benga ia be si ta to fenga na lo fa mala sa tina isso su mai le lu se la kemini striving e pa tu lu se la kemini striving fai foi na bala au man tanto o iva lua fitu lima balu ta silua o iva lua fitu lima balu ta silua e por te foi fai e tu sia o lo tasi pa fitu ono lima pa tasi o lo tasi pa fitu ono lima pa tasi ia o le mana bia se teine Samoa mao yo e ele leile ingilisi le leifo e fluent fo le fa Samoa vai al tou school tau sanga yo e tati muso fo le tona abatu ni fa mabonga ia e mo fo e te anga ba ai tu la fo fa pe le leila le media me fo ilu on TikTok me fa pe nga le receptionist eso what is so much receptionist so much receptions ia langa fa pe nga le computer langa fa pe nga ia longo melo tung sia ani si tu langa se manu ona le fo nga ia malo e terminei lo isa ai fa tai tele la bala sunga tai tele la sunga se manu mo lo mato no mo nei ata o le sa o le so spia ai se manu no wala ba atale wa kai mali e mo kama o ngai e wi da to se manu ia o le tātou ngā luenga whai tasi a kau whaare kongulis ia e apo meilis ai le va pe o le au se kupe kaika ia la koe mei fuila moi o le kau whai whakas ia to le ia se man ia ai whai e nga tonu mo te nei ia la papango na pasotanga sa moa e fa manu ale tu e fai baru pilima se manu mo te nei pa to so e pu e tu e uso se manu ia so i forma ia manuia o le telengal da ia tongi sia Pio Wilson o le tautomala nanga ala omega ka se lema fio na emisi e lunga o Cavendish Drive lua se lau Cavendish Drive e te pasi e tolo lu mai da e te tau le meo le piki apu mau lo lunga ia pa wa le mea ia fase ke pupe a fe pu oi le am ta va lu se lau Cavendish Drive i marka ia le la tu si vala ulo yang ile olu tasi fa fi tu wono lima fa tasi numera na le tofa ia tongisia ia po numera foi ole ofisa ole oiva lua fitu
lima valu tasi lua o iwa lua fitu lua valu tasi lua. O lewa toi sfulu mane ono me dute o le tane o le tulain tasi e tafo le tasi o ratu tātou tala i vai whanua mai a leo lua iali. Nā alofa Samoa, waule nei o kāsputi alu, a wale sui ale ngila o le kio. A eva mai ina se fulu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, Vevela a. Got relatives visiting New Zealand? Don't let their travel emergencies become your problem. With Southern Cross Travel Insurance for non-residents, they're covered, with assistance available 24/7. Get a quote now at scti.co.nz. These early mornings are starting to feel like a fridge outside. It's getting chilly and the flu season's near. Now the best way to keep well and enjoy quality time with my mates and my family is by getting my flu vax. And it's free for Pacific peoples aged 65 and over, pregnant women and many more. So get onto it. Book now with your local doctor, nurse or pharmacy or visit info.health.nz/flu for more info. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. O ta pena le au whainga luenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi fa, fitu lua selau. Po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. Talofa Samoa, o Atesh Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o, tasi o no valu fa fitulua. Po le o lua tasi o no valu fitulua tolu o. Tasi lima iwa tu. Ia, whaafitai le tua, ua toi mua wholi nei amanoa, was whapoponga le tātou programe o le luitau mo oe. I le nei anga le tātou programe fi whaika tauina ai, tusia Yosua, non mtau punga muar whai upula e tolu, e mai le tala Yosua. O mea umala vai solia o tau alo fi vai, o te fōina atua ia te otou, e peo na ufai atua ia Mose. Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given him. O le autu o le luitau moe, ia e ngalue, e ke mangu iai, e le whaafua sei pe o komeki, pe ko ulu mai le langi ngi manguia, luinga le kala ko ulu mai le langi, pe ngalo ka o mga fofo, karika o konga se malolo. Every place that the sole of your foot, longo vinga o vai kulunga, e ke alu, o me solia o vai, whaafenga solia vai, inga o savali o vai, e whaafenga e manguia, inga o kulunga ke alwhinga luenga, whaapewhea, whaamaongi, makauti sia ka iala umaranga luenga, e leise manguia e ke ngofo ma wala ui e pio le ma kai fe fo ngale piri ngale olo ave ko sa solo fe le yele fa pe nga manguia o le tua e ke mo wengo ku no vai ke a yesu e ngale upu seek and you will find sa idi nga mo le tu you no to ina mai le fe seli o nga e mala le fa pe na le lu i mo o le ne yesu a o ke pa ye awa ke unka ai kununga ngai oi e ke va ai manuia o le tua anga leile li e te o nei aso i la ua ua unanga o no le swafo Yesu. Amen.
E whaka a Samoa fi anga whanga I tua I America Samoa mala vi ngau tua awa tawalunga tua ile polokala mena o le lu itamu e ma o le ia o le pese se lau fitu sfon mala fitu nga lue se ia uma mole antulanga ngwa taile sunga ile faifi au ia Pastor Rolani Leonta Mikaele ya mole tanto polokala mena lu itamu le divai ngole au ya o le sumalie ia o le melea o longa lue fua mai au ngā luenga sa whai. Ia ona e sele ailia. O le makua I sumalia o le dame. A wafo I o lena se sinai le afu o lo muau. Yo. O lea sa se singa le leia ia le afu o si o muau. Ai, awa a pia fo I le ia loa I so malos.
na paua lau me fai na o le talia lava kai le alofa kai le anga lelei e na paua lau me fai le nase leni awa o le mea le ka ke vevesi e ngi le kele o le kai o le sa ilinga o le mele o le se leni po le tupe e maua le se leni le mele o le kai le alofa kai le anga lelei e ke le la ngonga inga foi leni ia le me ka o le sumali e le te fai atu i ante oi ona e te le itinga inai awa anga wha apea foi lele e ke ki ngai ngai ia lo na wingala e makua maa ngai ia lau wha alongo foi lele ia le alu wako le manguia ngawa e manguia ia e pangari ia ua mafi ke le kanko ule mea ngā le whakarikat kingi ia wha antani tani po ai o le lo whamai ai ua e le tū ilunga tūla ilunga ma e alu e te sa ili o le sa ili manuia ma fuanga ngā lenga ko mai ingi usila ai ua iei fuka kou fuka ngofi sui le sa ili ngā manuia i le sa ili ngā penge fiki ma le sa ili ngo awala e toi whaavalea i lawa e le Samoa le isi Samoa le la ua iei manisio i la tonga whaia ngā mea o le kau whaavalea o laua pale mai i le kolisi fo i le o i tangata ua soli tūla fon o rongo winga la kala ia ua kau mamau ka kou maranga mea o le whaakarikari king e le awhaina le to ina malelo matua ua afu le la tautua e sua mali e le fsosoni atu luma whana o ka kou ia ngare ngofo a whiala mai runga mai leri i e fia maua se kupe e mi konguanga na e pisi kapirielu ia mangoa e su e lua le wha e wha wheilua i ei oe i lau ma lei fua mai tala fau pe antan tas
whatalo whatu o se whapoponga le nei o tātou talafo mo le nei tū la Mailo Radio Samoa. I talo to mua, ua whamao nia ma whalau i loa aloa ia mai le whaitu malo Selwyn in Canterbury, le whamalo sia o le iai o le tū, i lalo polo a ingo whaalawilawe whafua sei, o no tūlanga o ngonga ua iai le lolo wā tele o le tau. Lipotia mai le whaawa wai o na mata i tuwina le ofisio le wa ai tau o suinga ese o le tau, a o lo tuina atu ai whautuanga mo timunga mamafa mo Gisborne o i tūsa sae o le Bay of Plenty o Kaikoura, Canterbury e Alfie Christchurch ma le Peninsula i Banks. O lo o mata i tuina foi i o matangi malolosi mo whaitua au Kilani, Great Barrier, Coromandel o le tū mātua Waikato i Hamilton, Wairarapa, Grey, whaitu malo Westland ma Nelson Lakes. Mai le wa ai o le malosi o le lolo wātele o le tau, o leo ua whamauina li putia mai ele whamalosi o lapta inga mo matangi malolosi mo Wellington. Ma o atuai le tūlanga mū i le whaatūlanga o le mātai tuwina o le saunga le mū. Ta ua le whautua ina i o tangata lautele e tautua nalo lātou saunga le mū. O lo wa aia fo i le tele o la au pa u mai ono awha ina i se soifua. Ona o winga lolo wao le tau na mai tau ina e fo i le motu sia whafua sei o ele tise i nisi o maota malawa a o wali potia mai le toe mawai o ele tise i nisi o a inga. Wale potia fo ele le te o whawa maloa New Zealand wale whaatau no uina le tele o whainga malanga ale e New Zealand i le malanga e se ato ma le malanga atu i to tono o Wellington. Se ia maua se tala lata mai pe ono mawhai o na malanga wa alele i le awa uli nei. Ua whautua ina matu ina ato fo i lapta inga i le pa uwai o le kiona i awala i whaitua Lewis Pass i le State Highway Fitu, Linda's Pass i le State Highway Valu, Author's Pass, Male Potter's Pass i le State Highway Fitu Tolu. Ua tawhia fo i le whemalanga i o waala a sese i le vao motu se ia pa ia le aso wharaile i le awa uli. Ua mai tau ina fo i le tāpuni ai o le tele o a o ngā whanau. Ua lipotia nei le leiti o whaoa maloa New Zealand le aluai o se solo te te a fo mai sinia a whale mai. Whamauina leo o atu lava le 5 afe fo mai sinia wa ngai mo lea wha moe. Mai ua tā ua, e lusu whai tū la le umi o le awhai ai le nei solo te te. Ai mai le ofisa le soifua maloloina le New Zealand Health e iei lava le avanoa e tolo po ai leo o atu le wha afe tolu se lau o tā utonga na fuafua e whaatino. I reporti o lo ta wai ua tele ina afia le tele o ngā luenga whaatino ai miso tangata ngā se o lo o auto wa atu mo fiso swani. O no le toa i titi o tangata ngā lue i le whale mai wa le toe iai. Ma wai reporti wa ngā i le toa tele o nefo mai e soro te o no o lo lanto sila sila. O lo whaatu ai lava le office o le soifua malolo ina le New Zealand Health. I le tala no ino si itanga o lato tutongi. Ai o le finau o le office o le soifua maloloina e tonu mo tala whea ngai le leilo lato ua fo moto tongi mo fo mai. Ma ua whailoa ai lo lato whaanono tele o na ua tau au na whaatuatua na i aile wa ainga o ngase o lo anga i atu mo ni fiso swani i le whale mai. E ui le finau o le New Zealand Healthy le ai tu. Ai ua whamanino le asosi ua ta ua le Association of Salaried Medical Specialist o lo fi nau fo mai nei mo le luma na i o le soifua malolo ina lau tele. Ona ua tau au ona o i se tūlanga wha le tonu. Ta luai e le o mawhai ona sa ili mai ni fo mai ma le whaatu mauina o le fia ma le fia no fo se fo mai. Ona o le maualalo tele o totongi o lo o fuina atu. Li potia fo i le toa tele o amata ona whaatala noa ina e sui mai au se talia. Ma ua ta ua ai e nisi. E whaataluina, whaafaina le te leo le totongi o le fō mai e maui au se talia. Nai lo le totongi o lo maua i New Zealand. O le naunau ta inga, ia maua le New Zealand Health le anganga o le tama whai maalosi e whai se awala e whiano no fwai fō mai i New Zealand. Ma o le lato i loa. O le ilo le lei o totongi o se awala o pito sili lava lea o na tāua. Pe amana na o e whaatu mauina pēr le ngā lulue o tangata nei i whale mai o le atu nuu. Hinisio tala, ua whetai ai nei se tasi o suisi ni o le kengi o le mongrel mob mo li anga tau le nā koti. I le mai ai o ni o sifa inga leo na whaatino i nofuanga se lua i whaitua wairoa i le aswana nafi. E tausu fitu tau sanga o le li o lo tau fia ma ua mōlia i le umio o whala au whaasaina o lo whaatulanga o se Class C felony i lalo le tūla fono ma lona wha moe moe e whaatau atu i tua.
Ta ue le tai leo leo mo le pou I tai rafiti, na maa ue leo leo vaenga uma o whala au whaasaina. Na fuafua e whaatau watu I tua, ma na maua umai fo I le tele o nisi o tupe. Mai o se whainga na tawhia I fo I leo leo ni whana o se air rifle ma se air pistol. O le so e tu la iai le nei ali I le whamsinonga whaitu malo I Gisborne. Mai tala I tālonga e leo toi mamau na amatalia leo o ngā luenga mo le toi whaalele a toa o le malaita alo whaavauma alo o le apia pāki Samoa. A o whaamau ai le aveai o le ai o Rotorua, ma no whanga mo le whaatautai ai o tālonga whaitaulia a le awala tunu le manu Samoa. O le nei tālonga o le ai loilo ai ma le awa fiti I le masino se te mai le tausanga nei. Mai whaamauino le nei tālonga o se tālonga tāua tele mo awe lua. A o tā penpena atuai mo le tāmarisanga le Northern Hemisphere I se taimi o le nei tausanga. Ai meise o tā penanga uma mo le ipo le lalolangi I le tausanga lua o lua fitu. Tā ua le pule sili o le lakapi Samoa ia se o Manu Douglas Nauchang I se pepo whaamtalanga ona langona fia man whaanga e tia. I le mawhai ai o na whaatino o se isi tālonga po le home game a le Manu Samoa I New Zealand. Ai meise o le whaatino lea I Rotorua. O se ai e ola ai le taalonga lakapi. I le tala angal whaatino ai o taalonga whawa malo I le malai taalo I Rotorua e ta ua e wa tele taalonga wa whaia I le nei ai. E peo na iai taalonga au mai Beretania ma Ailani na whaatino iai. Ma nisi o taalonga ale New Zealand Maori. A o le awha pēnā o na whaopopo atu ai le au ale Manu Samoa I le lisi o au whaavao malo o le ata aalo I le malai I Rotorua. O telefona mai Low Radio Samoa, tau whāsoifua. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Wa usa sa fia e lo tolu I musika. Kalene wa watu ya pen, ile apetai ya fia ala fia fia. Taserme ya manuia ya kalpoina. Little imatautu malepeni sun lalai mulinu etai tu pito ia pia sio untau langa manaya le fepula fi mai le sami ota umau fetu le langi masulungi ya umasia utani a omasa bali le masina se I susulu ia Samoa lo umatundu se I fai ma fia ia lana tenge matama olo sisi vai ma pepese matata lato ulele na omae vane lalo oleni na oa umasia upele tangi mai lewati olo otumai imatapele ai omae va masia upele ta oto ai o pese matilo tino atu isisifo olo otumai ai le casino Mauna moli paata amilongilo Beito se peramitai ai pupito Le masina se I susulu ia Samoa lo umatundu Se I fai ma fia ia lana tenge matama si vai ma pepese matata lato
apea ona lauiloa ile lalo langi atoa wala iona to atele le au mai moa ia Samoa le masina se e susulu ia Samoa lo kuatunu se i fai ma fia 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 tenge matama olo si vai e bese matata la to ulele na o mai va ni la lo oleni na o a umasia upele le masina se i susulu ia Samoa lo kuatunu se i fai ma fia ia tenge matama olo si vai e bese matata la to ulele a o mai va nei la lo oleni na o a umasia ele Se fumalina o le sunga ia ben tana i lori vai ngola so ina ua se fulurua ma la whamerute o te reilengi tulai tasi va te atu ia leunua i lii a isha hutu mo tātou talai pe o le sa e whaafunga atu iai. I lori teimi o la wauli o la ama whai o le toi au dātu pe a tā leitu la e lua. Ia a whai o lewa toi ma leifua mai i lori vai ngola au. Ia mano ane moi, mano vole tofa, na mawasa mano alonga. O le mea o tupu i le lalangi nei. O tele ina tātou tau mawhai le whai mea se furu kei mea kasi. O na umane lea, e le ima se mea o mea ngai se furu pe, vanu pe, fiku pe, ongo pe, lua pe, ko. Ele lei, ona ele o avea iai lau se lau pasene. Eo, ele ma whenka ko whaia uma mea nga. Leanga ele o ka kongi masingi, ele o ka kongi computer. Eo, o oe mau o tangata soifua. Ea mai mo mia le moe ma le mano lo ina ia. E toi ma le ifua mai e whaangunga le lei. O lai anto o toa lo manosi. E wha a wawi nai. Ia ngā luenga tute ma whai wālo. Filima. Ea. O se talatu nai le li whaengu lawo. Ia e si wha tala watu. Ia whau ma seve ma Selina Brown. Mala ainga nai mle pone Australia. Saint Malachi si rā nui wai takere. Le mauto me le sunga ia pira ene liko. I Kansas City, Talavantia Agnes Marina, ma alofa, ma i seia tui loma, fa befo I Casiano Sanele, SK Crates, au dātu leo fa moli mo ai ngai Samoa, sina leo e seta tango mo, e mo utuk malavale mafuto mele di vaengo la woli, ele tau tomala udanga ne ele Radio Samoa, tasi lima I vatonu a mo. Walu neva yaso, o tā antule fa asalo. O le hasa tofi nei, o le fuafua, e whaia ele solo te, a fo mai I totonu o New Zealand. Ma o le ala o ta ua mai le so, le silia ma le lima afi, ia mo ta o fo mai senior doctors, ia po fo mai fo ia o faisi umio o ngā lulu e fo I lea ngā luenga. Ua whapelea o na whaanga solo, la lantou te te I la so, ina ua mai ai lea le fia o masina, e lei maua se malienga I le lantou finaunga ma le Health New Zealand. Ia po le soifo maloloina, le pulenga le soifo maloloina. Te whantu ora I te tonu New Zealand. I le mai aso na se imba vai atu nei, o lena tu anto I le Health New Zealand. Ia se lantou ofa e whapea. Ai te ena I le asosi, o Senior Medical Specialist. O mele whamtalanga, na te ena, e le vaenga leo senior doctors.
Ia le tutongi lea e whaapea. E amatantu le valu awhianga i le luas fulu i wafe, iwa se laus fulu ma le tasi tala e fualea. Ia i lau angava, i pole experience. Ia mai e wha i le se fulu ma le lima. Ia si tip. E mawhai e ona mawantu le tupe olona tau au whainga e valu afe tala. Ia ai whai mai ia le uni. Whai mai le uni e tanga te whaingalu. Nga le la vea i tonu ia fo mai si niene. O lo i le va. E tasi ma le 5%. O lo i ai. I lunga o la tau tutongi. Ia mai e whapele ona si tia. I le ta i lua tau sanga. Me o antu lea. I le tasi ma le fitu pasene. I le tau sanga. Ia a whapupus whamtalanga. E le o mali lie ia fo mai sinia. Ia la tau tutongi. O lo whapele o na maua. I tutonu o whale mai. I tutonu o New Zealand nei. E whantu la mtala e lima whaironga no ia ja ula o wantu le whale mai. I le vaita wara kirisi masi ma le tausanga fau. E lua ward sa mantu yang. Lua tautonga sa whaia. O le tasi award. I le na vaita. E filongia ia tangata whainga luenga papala. E iei mana i tangata o le tātu o tudu. Ai e tele le pasene. I tangata whainga luenga. Mai le antu a siama le antu intia. O le ward mua na. I rau mai ala le kirisimas. Matou toi se e mai lisi ward. Sole. E whai antu la utana. Ua o fiwe va aini tangata. Mai nisi atudu. Na pau na tangata na o ai tonu o le ward le. Na tangata whainga luenga. Mai le atudu o intia. Ai atantu tala no lo la i me i e tau fo mai whapitoa. Lea la i e fo mai sini i e whaia lantu te i le teimine. O na tantu tala no lo lea. A le o fo mai mai New Zealand. O fo mai Peritania. Ia ma fo mai isi antu o lantu Europa. O lono winga lan tang mai i. Ia. O lea e pie. Ma telele te e le temple. I fo mai ua loa le lantu tautua. Ma ua fufu i le lantu tautua. Ia mai ala ngā tau fo so i fo ma lo loina. Ona avele to tongi o tangata. E fua i lana ngalue. Ia maona anga va. Ioi. O le mena tau ona fai. Awa i le fo mai. E iei fo mai u te masani. A iei fo i manisio fo mai. E on call koi kiki kaimi uma on call. Rale wingo ka rani o le on call. A whai o lena ngā lue pēs furu ono i tū lao le aso. Na ona ko mala i titia, na ona tōwhara au mea anu whanaba. Koe anu waku kong. Ko mama i kua pē whai le ongo i kūla, koe whara au mea furu whanaba, koe anu waku whele ko. Koe whai le si se furu wha, i le se furu male ono i tū lao. Ia si kangola o e whai wholau wha popo malau tō i sepe o le anu koe ngā umile ngā lue ia a lii mantama i tai fōma. E misi lava. Ia fo mai ono ia lanto poto whaapitoa, maanga wa, e whaiai tau tonga, mo i lanto lo mo mia tau tonga. So os koe ngā mea. E se whalan ko ngā mea, le mo le whanama. Kusa, a e la vea fo i le lisi whaatantali mos tau tonga, whaataita inga. O stanganta e mai suka. O lea e whai mai wa infected, ia po wā whaina le au. O na familia o tana, o la wai lunga o lisi whaatantali. Ai o le me tupu. A wha ape e a vantu le tanganta o lena la vea le taamale toi a auti. Kasi lua korupe e whakanga. O lona winga, e ke whakarikari e lama. E lea whaina la mo i tātou. O lea e nofo mau, pēsi ti seni. Wa o ina le whaonga i lau la fonga. E whaonga i nei tutonu o sos whanmai nei New Zealand. Ai a wha apea, o se tanganta o lau a inga mai samu. E le no fo mawe le si senyo le na sawe tafao. Ai whaafu se ia ona mo mia se fsoswani tono New Zealand. Ea, ala mtala e whapea atu. Good luck. Wa o le bine tupu. O le antalia, ma whai i tonga fitinga. Ai o le mea sea ka ua koe se si ante oe. O le umi e whaatalitali ai o le whanama. O le te lefo i le nao le piti.
o mea uma e whaongaina. Aluantu ai matau mafa. E o le siakinga o le koko, o le fuainga o le suka, pe awhai e suka. E la vea umala, i le pili, e uma au maile a matu wantu yo au. A e le poko aila i ngai ma e fi nau ma e whai e. O rane me ka kia umi e i le mako ka ngaka. Ai le awe i tua a mo o mia lau ma radio kou au mai lunto. Wale mena e tupu. Wa mai le mole mahu wale soi fubano loina. E le kui a wale pole ya mara. Iwe. Ai le whai a kula yankewe. A me ole umia e ki ngofo i kusa pele i whai lau tautonga. O le te le fo le na o le piti. Ia, na ona whapea tu fo i le tanti atu yo au tafa. E pu le lava stafu nei e le la o lona sa. A ia, tantou nofo uta ia, ma tantou malama ia. O le kaumura ka o konga e kasi. E leila lo i fo le sifuru afe karango mai lunga le sifuru mono tupu anga ilu. Wa o popo ia i mawai la au o le sia ki ngā le koko. O le fua i ngā le suka. O le wha ingu ngā le pengkolo. O le wā ko ngā le uipuki. E sa umaka manga i kongo le piti. Mo i tanto le malanga mai antunu e mamau e leno fo maube le siti seni fo. Ioi. Ia o nga e sa ungi lona ian. E ke fi ngau ia. Ia kong ia kufo i le pea Le paiva sa mea Ua palala talu le matangi O le matangi le niutea O le a ufa amatala O le mafua anga Na fua i le tai ao o tuna I le lalo langi atua Ina
O le wha toa uma o tātou tui pui pui ar COVID te tau ona whai. O se au wala i tau sia lelei ai tātou, o tātou tua a mātutua, mai e pele i ai tātou. E pipisi le COVID le vau tangata, lea e ono a whai na ai tātou uma i a wala ese. O nisi tangata e sili atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui pui o oe mai se mai onga. E whautua ina le whai o le tui pui pui ar COVID mo tangata uma o 5 tau sanga manunga atu. Ele ai se tutongi, mai mawhai o na whai pea uma le ono maasina talo o na whai lo tui pui pui lata mai o COVID. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Pawhasota i lau fo mai po le whale talawai. Pete tanga i le bookmyvaccine.nz. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. E toa tele whawhine e a mio le lei la tō. A oe, ua whasilisili oe ai lato uma. Le whana oe, ua latsa mai le aso whapito o tina. O le aso mea lofa mo lo tina. E le aini upo e whananu ai le alofa o le tina. O le pae ma le auli o se a inga. E sili lona tau i pēnina. O le tau vanga le Radio Samoa mo le nei tau sanga. E sa o le lei mam. Tamaiti, po e mai se video a mam a o ia fautua i le tupulanga. Ia 2 minute le umi o na lafo mai lea i le radiosamoa.co.nz/mama. O le a whaia le se i le aso iwa o me i le afo le sfulua. O le a maua ese mea lofa fatsa o waa mo le tina o le a inga. E tatala nei loa le awanoa, awa e te fatsu ai. Ia manu ia tele le aso sa o tina uma o le lalolangi. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo.
bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te whawhiroa i tātua tunu, mai tātua polkalame, o le a reto leola i le nei fo yaso i le lofo le tua. O le mua le yoane wha, al whai upes fruiva e whapea, o i tātou, ua tātou walo lofa i a te ia, a wā na ia mua i a lofa mai i a te i tātou. O le upu mo o i le aso le nei e mana tua le mele nei, o ia na mua i a lofa mai. O i lo le o ngā tonu o le talitonunga kerisiano, o le o onga le nei, o ia na mua i lofa mai, o ia na mua i sa ili mai, ele o tātou nga mua i lofa aku, ele o tātou na mua i sa ili aku, o tātou sa kāwhawha vale se te lou, ma ta tā solo, ma le anga i tātou, ai whai mai, a o ia na lofa mai, ma sa ili mai i a te tātou. O isi talitonunga, o le ese mai le talitonunga kerisiano, o isi talitonunga iai le i salama, lotu iutaia, ma isi talitonunga i longa le lanolangi. Ese le lato wa ai i le tua. O le mea mua o ia talitonunga e te tau le tangata tapuai i le tua. Le mea mua o le tangata e tau mawhai ina ia makua ia lofa aku i le tua o ngā palasi mai lea o le feiva o le tua. Lua, o le tangata e makua kau mawhai longa malos. E sa ili atu i le tua, o ngā palasi mai fo lea, o le feiva, po lea lofa, ma lea le lei o le tua. Nona winga, o le tele o lo lofa atu, o le tele o lo sa ili atu i le tua, o le ke le fo lea, o le lofa o le tua, e palasi mai lunga. Oi, nona winga, e isi tantanunga, o le ke le o lo lofa aku, o le ke le fo lea me te maua. Peita, Christianity, po le tantanunga kerisiano, e tusa maua o ngat kuspaia, e le whapena o tātou whai maikala tuspaia. Ua tātou walo lofa aku longwenga, ua mafua o na tātou walo lofa atu i le tua, o na o ia na mua ia lofa mai. Ona winga a o le anga i tātou, e le ia lofa aku i tātou, e le isa ili atu i tātou i le tua, ai ke ia i le lofa mai o le tua, sa ili mai o ia, ina ia maua i tātou. Ona wingala, o le alofa o le tua, na pai mai a te tātou, ua pisi ai o tātou roto, ma whanau mai ai le alofa, tātou te alolofa atu ai i a teia. Ona winga, o mea uma e te whaia mo le tua, e mafua mai ona o lo alofa. E lewa pe kaumwhai kwa i whai ni mea inga i ofo le tua, ma fia mai le tua. Ma fuonga e whaia me le lei uma, ma mea ki alofa kuai, a wā ua pae mai le alofa le tua i te oe. Winga la, e te le whaatawina le alofa o le tua, o au mea e whai atu i te ia, o le fua lea, o lo na alofa ua pae mai i te oe. Mga ola e mana tua le mea tāwangi le aso le nei. A e malama i le alofa ma ua lunga o le tua i te oe, ke lol me kupu i ke oe. E le uma lo alofa e le atua. Whai mai le sangat ke le ilo se po lava se lo au kaulanga po lava me o lo alofa kwa ke loa. E ke malama lo i le alofa o le atua. E le uma lo alofa i ke ia. Se ilonga lava e ke matua malama ma e iloa le lo loto ma le mawalunga ma le lautele o lo na alofa i te oe. Ke loa. E le toi uma foi. Lo alofa atu i a te ia. Le tua, whawhetai o oe na e moa i alofa mai, ua mafu ai, o na mātou walo lofa atu i a te oe. Whawhetai lo sa ili mai a te mātou, ni ia o Yesu. Amen.
Leli e alo fa mai mele fai pese kantoliko mai le fio anga o sa fotu le montele sala fai wa tolo wa tuai. Ia le polo kalamina le a rito ole ola. Mole tulanga fa utai le sunga il fai fi au. Ia pasta la fai le kopo le Assembly of God mai le fio anga lano i savai. Ia mole tanto fa la i au le rivaingo la wuti. Ona sa ia mua i alo fa mai anto ma. Ke fiwara ke fa mai o e tumu i le alofa. Ioi, how much is your alofa to me? Awa e fa mai le tala le tusia e muti vale lo na alofa. Ai awane ngalo ya i tātou e te le ngese lona to sa a ye le taimi e pa i mai ai. O le kaimi rai papa i mai ai lona to sa o ina tonu awa tu mai e malawa no ya oi ma. Ia, tae e tue wha lele ia le tātou mafutanga. Ewe, maleri? Awa sei longa e o mai pōpua ngā mwhainga tā. Ngā wa i le ia i laka bingoi. Le i aisea ea, why me? Ia wa wele ngā ula walenga. Ngai kama lele ia mai kinge lele ia le ia se meo le a ea a fia i fua. I le mau pōpua ngā mwhainga tā. Ai vai, e i fuiting. Ia vea i tātou. Matanga to fu ye e fi iriki apono pe a vai merki apono ona wa e to anga la vai leri e le va pe ke anu le leri inga makua isa o loko ale o lo ola e vai leri fa o langa o la vai fa so ngarki apono fa mai e ke pole me o mangi pe e fo me kia a fa ko kuli mai lunga langieri e fa me a e fo me a unga pulele me o mai e wale ka ko me kan via puri o le wonto is full fit to be to January link July lua mai da to fa sa langa fa bi si dei o da to lisio da to fa linga fa si langa o to no mai o mo mi se so soani lau faita tusi pole ingilisi wo fo ina tune ile life skills por kalame ole intensive literacy numeracy and English language ele is strong if so soani mo oi e ia matou vasinga foundation skills level 1. If I for por kalame o le adult community education ACE. If so soani le filifilina o se vasinga tala fiangai. Molo o langa onga. Palau mai lole o valu selau o lima. O valu selau o lima. Life skills made for life. O le wha atoa uma o tātou tui pui ar COVID te tau ona whai. O se awala i tau sia le lei ai tātou, o tātou tua a mātutua, mai e pele i ai tātou. E pipisi le COVID le vau tangata, lea e ono a whai na ai tātou uma i awala ese. O nisi tangata e sili atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui o oe mai se mai onga. E whautua ina le whai o le tui pui ar COVID mo tangata uma o 5 tau sanga malunga atu. Ele ai se tutongi, mai mawhai o na whai pia uma le ono maasina talo o na whai lo tui pui lata mai ar COVID. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Whawhatso tai lau fo mai po le whale talavai, pete tanga i le bookmyvaccine.nz. Samoa, kasilima i wakoro amo. Fellow try Mount Jamila Divang Ola Woli to a radio Samoa man on the soy for we am ma o Manukawi o Kilani Santa Nele and we down to to fa Salalonga ilo Mount Polo Law Tonno Fulfiga Wenga Tonno to company ya Polunga for the tele Tonno la Tavle Polunga Levante Tonno Levadele 90 Facebook my year Divang Olas. O di sineo tanto whaalinga lau tonu mai la official radio Samoa wala wale longa puya li o lau topa ia malo o topa malwi e pela wana masini ai ile aso malefo iaso e mo muantu la wale tanto wa whaalinga mo le tusi o le vang filifili ma le tusi o le songa Waringa lo so lo minga o le tusi o le songa whaatasi ma le lo minga o le vang filifili e ma wai whaalupenga o Samoa i sisifo tutuila mamarua
O nisi utala tu o Samoa o la ngā upu o le matawhai o le matai le whainga o whaalawe pe o whai puiponga ma liu le o siu singa o ainga sila whainga o Paolo o si whaaloalo whaalanginga e kālesia ma le tele o le ngangana o whaaloalonga e na o le fitu se fulu tā lalo na tau na o le visa lava o le Radio Samoa i le tolu pā tolu ona Howell Avenue Marukau e maua tuai saulo minga monisi whaamtalanga Walau mai le tātou ofisa i le lua o no lua tasi lima i watolu. Lua o no lua tasi lima i watolu. Pētanga iane i le shop Radio Samoa.co.nz o le shop Radio Samoa.co.nz o na whaima iaila i leo lau oka alu atu sa o lawa le kuria ma tau au atu iau a au maa whanawhana pe malulu ina i le atunu o loo whaapelea ona e hau mawai. Alexia tanto whaalinga lau tonu mai le rivaenga o le awoli o le whaalinga. Mo aloma tama whanau le whioanga lea o whangawhau le motele i sala whai. Ave ia le ia vroe wala awa toi le paia o tama whanau le whioanga o whangawhau o lo alana mapapa au i New Zealand Day. Whaawhiangainga ma le paia o le kālesia la mosa. Ua mana o mia sa tātou soswani i le toi fausiaina o le malu o le atua o le evala awan tuailo la tātou fono. E whaia le stona i neia so tolu o me i le tūlai wha i le fiafi. O le vala awan tūlea i tō te awhi fia mai e tātou te mafuta i lea fiafi. Tai atu iailo tō soifua e mala mātou wala tātou te whisila whaiai. O le tuantusi o le tasi o Great South Road i Otahuhu. Tasi o Great South Road i Otahuhu. E te maua iai ia le tātou whono tangalada e pei ona saunia. Iai e morisi whaamtalanga. Whaamsota iai whaamsota ifo an tātou lumera ia o le ata ua. O le olua tasi o valuono lua tolu lima lua. Olua tasi o valuono lua tolu lima lua. Po le olua fitu o no iva fitu o iva tasi. Olua fitu o no iva o iva tasi. Whaamtaia lo senia le tātou whaalinga le da e le afoi. Mawhutanga aloma tama whanau a le awhioanga o whangawhau i New Zealand nei. O le isi a tātou whaasilsilanga o le whaasilsilanga lea mo le ainga sa lua whau i le pitonu o tawhito e Manyangi. Ma tau te whaatolo wantu i au mamalu mau pa ia whaalupeina Samoa mai le amatanga e o antu i le ngā taanga tulau na lava. Ai whaasin tonu le rei whaasilalaunga i aloma tama whanau. Misa paolo mga whai malu aisi o mantu ainga sa lua whau i le pitonu o tawhito i Manyangi. O le ale whaatonu ina la tātou whaamoemoe i le whaiunga o le rima sina ona o whaalawalawe le maalofia. Ai o le whaatonu ina lava i le aso tolu sfulu malatasi o le masino me lua whelua lima i ala tātou whaamoemoe e pei ona whaiunga whonoina. E whaia le monto le teite i whono i le sefulu whaampe Salo Place i o Tara i le avatele ma le whaaloalo whaamtaio lo senia e le teite i whono ma le lau o la maafutanga a le ainga sa lua whau e New Zealand nei. O le isi a tātou whaasilsilanga o le madurewa pan pe iau maraka ko whaasisi da maranga o ngā whirenga whai ia le lai tala mai le mana moana au whai pese le mana moana au ne imisi ala wawanoa i te mai moa i pese pesenga mawa e ale mana moana e le tu fansiele o fantunga i se ese le Pasifika e whai le so antai awa so lua le masino me i le Spark Arena e na le tasi lava le poe whaafia le mana moana
Whaatau nei losa ticket, ia ma tickets mo lau ainga mo se po mantango fie, ma wha mari loto, tanga ia ne loa ile o penga tafa ilangia le ticketmaster.co.nz, ticketmaster.co.nz, ia wale whaatawina leo se ticket mo oe, ia ma si yau ainga wha whitai. Leisia tātou whaasilsilanga mo alo matama whanau wa Safuni Tawa. Whilo inga alo matama whanau wa Safuni Tawa o lo alana papa au I New Zealand nei. E wala awantu ma le whaalalo tele I alo matama whanau uma a Safuni Tawa. Whale tangaloa Safuni o lo papa au I au kilandi nei e whapea. O le awhiala tātou whilo inga I lea so whao me o lea sa asau nei. I le tulai wha I le fiafi e whaiele I le tuatusi o le Fitu Glennes Place I Clendon I Marurewa. Tuatusi o le Fitu Glennes Place I Clendon I Marurewa. E fia talaroina I sa tātou fsoswani mo le ngā ruenga o le fsoswani lea o le ngā ruenga o le malu tāpuai o le kāli sia me tutisi whale olo I whale tangaloa sa fune. O le tele o lima e mama I se avenga ai morisi whaamtalanga whaapsota I mai an tātou numera nei, Reverend Patrick Fenica, I le olua fitu, tolu o ono, lima lua tolu tolu. Olua fitu, tolu o ono, lima lua tolu tolu. Reverend Willie Soloa, I le olua lua, lima iwa tolu, valu fitu, tolu valu. Olua lua, lima iwa tolu, valu fitu, tolu valu. Po tuma ai keni, I le olua fitu, lima tolu lima, fa lua lima tasi. Olua fitu, lima tolu lima, fa lua lima tasi, po fune fe ai ari tunganga, I le olua fitu, tasi valu tasi, o fai vavalu. Olua fitu, tasi valu tasi, o fai vavalu. Fa tayolo senia le reia fa silanga taua, e alo matama fa nau le fianga o sa fune tawa, e wala vale no silfia, e le pa ia male mamalu, olo tātou tuno. Alicia tātou whaalinga o le Mother's Day Disco. Sorry. Ia mu iau tau tina le verko disco. Ia disco tele o le aso sao tina. E wala ulia umai ti nam tamita i o Samoa. I le fia whaamarantu ai le aso sao tina. E mau fo I le avaroa e whai eilo tui o le fulu. Ia masiaki o le soifua maloloina. Mo tina uma ele ai se tutongi. O le a iaifa ilonga mole la ei mātango fie. O le siva au le lei, ia marai mea alofa mō tina, tau vanga siva, pese ma tau loto, ia marai wadoa I te savali wha ako wini ai, ia oe malau tuinga, I lunga o le kāpeta mumu. A whiwhio mai tātou si siva, ia ma fia I le aso, o le aso tofi o le vei aso asau le aso valu o me, mai le tūlai se fulu le tai awanga I le tasi le awauli, e whaia lea I le Te Matariki Clendon Community Hall, I Marurewa, I le tuatusi o le se fulu fitu, Palmer's Road I Clendon. Morisi whaamtalanga whaapsote yane I le tātou numera, o le olua lua, ono valufitu, iwa wha o lua. Olua lua, ono valufitu, iwa wha o lua. Whaapte tele o lo o seinia, e sa o tulangi o le tangaloa penina I whapo, o le whaatun sili o le Whalelalanga Limited. Male tātou wha silsilanga mulimuli, sa tua whawhawha sa moa. O le atou tongia le la au mauna la iau pa ia sa tua whawhawha sa moa, mai le tai sa masama o le tui manua se ia pa ia, le tai ula ula o nā whanua, e lei se vave na te ngafa tauli maina o sa mau whainga, a wa o ta o a o se ia mai vasa, o a maea o na tu ulau pua. O le nei whaalinga e whaasintonu si o mātou nu o sāpu nawa I whale a lili. A wale pa ia ialo whanene, le mamalu o lo o toto a wha, ma upu I le loto I whale o manu Samoa. E mei se si o mātou pitonu o piu, o lo suwai suafa whaarupea, a la le tai e mātutua I le nuu, ma le mamalu, I le pitoa ai, whaapea le lauti na lau le lei. O tasi nei nisi o ali I mawhaipule o lo tātou nuu sa awai,
i le tātou mafutanga mua. O le au suia le tātou fontanga i le au so tolu sfulu ma le tasi o me. O le winga o le whainga o le rima sina i le afo le vanu i le tai au. E whaia le i le lua fantasi Kirkbright Road i Mangele. A wale wha moe e fia wha taunu wina i le aso lua se fulu o le masino uni i le nei tausanga. Ua wha tālu sanga i nai si tātou a si o tātou nuu. Mo se fiso swani, mo le fausiena o le fale a onga, mo aloma whanau alo tātou nuu. Wha mole ma de tua mai sau te tai mo le tātou wha malo stino, e morisi wha mtalanga, wha so te ifo le numera lea o le olua tasi ono tolu, ono wha valuiva. Olua tasi ono tolu, ono wha valuiva. Wha mtai o lo sainia, e ali ma whaipule o siu tātou nuu o sāpunawa e whalea lili. E o disi rao tātou whaalinga, tāua leu tonu mai lau fisa, o le Radio Samoa le rivaenga le aso, wā lava le longa pui ali, o lo o taupa ia ma lo o tau mamalu. Tolu, ma le awha minute o na tāle o le tulai lua, tāle tulai lua, a widantu tātou tala i vai whanua, o le reifo ia wauli, o le aso tu. Whatalo fatu o se whapoponga le nei o tātou talafo mo le nei tūla mai lo Radio Samoa. I talo to mua, ua whaamaunia ma whaalawi loa aloa ia mai le whaitu malo Selwyn in Canterbury, le whaamalo sia o le iai o le ai tū, i lalo polo ingo whaalawlawe whafua sei,
O no tūlanga o ngonga ua iai le lolo wā tele o le tau. Li potia mai le whaawa wai o na mata i tuwina le ofisa le wa ai tau o suinga SS o le tau. A o le tuwina atu ai whautuanga mo ti munga mamafa mo Gisborne o i tūsa sae o le Bay of Plenty o Kaikoura, Canterbury, e Alfie Christchurch ma le Peninsula i Banks. O lo o mata i tuwina foi i o matangi malolosi mo whaitua au Kilani, Great Barrier, Coromandel o le tu mātua Waikato i Hamilton, Wairarapa, Grey, whaitu malo Westland ma Nelson Lakes. Ma i le ai o le malosi o le lolo wātele o le tau, o leo ua whamauina ma li putia mai ele whamalosi o lapta inga mo matangi malolosi mo Wellingtone. Ma o atuai le tūlanga mū i le whaatūlanga o le mātai tuwina o le saunga le mū. Ta ua i le whautua ina i o tangata lautele e tautua nalo lātou saunga le mū. O lo vaia fo i le tele o la au pa u mai ono awha ina i se soifua. Ona o winga lolo wao le tau na mai tau ina i fo i le motu sia whaafua sei o ele tise inisio maota malawa. A o wali potia mai le toe mawai o ele tise inisio a inga. Wale potia fo ele le teo whawa maloa New Zealand, wale whaatau no uina le tele o whainga malanga ale e New Zealand. I le malanga e se ato mal malanga atu i to tono Wellington. Se ia maua se tala lata mai pe ono mawhai ona malanga wa alele i le awa uli nei. Ua whautua ina matu ina ato fo i lapta inga i le pa uwai o le kiona i awala i whaitua Lewis Pass, i le State Highway Fitu, Linda's Pass i le State Highway Valu, Authors Pass, Male Potters Pass i le State Highway Fitu Tolu. Ua tawhia fo i le whemalanga i o waala a sese i le vao motu se ia pa ia le aso whareile i le awa uli. Ua mai tau ina fo i le tāpuni ai o le tele o a o ngā whanau. Ua lipotia nei le leiti o whaawa māloa New Zealand le aluai o se solo te te e a fo mai sinia a whale mai. Whamauina leo o atu lava le 5 afe fo mai sinia wa ngai mo le a whaamoe moe. Mai ua tā ua, e lusu whai tū la le umi o le a whai aile nei solo te te e. Ai mai le ofisa le soifua maloloina le New Zealand Health e iei lava le avanoa e tolo po aile o atu le wha afe tolu se lau o tā utonga na fuafua e whaatino. I reporti o lo ta wai wa tele ina afia le tele o ngā luenga whaatino ai miso tangata ngā senga se o lo o auto wa atu mo ofiso swani. O no le toa ititi o tangata ngā lue ili whale mai wa le toe iai. Ma wai reporti wa ngā ili toa tele o neifo mai e soro te ono o lo lanto sila sila. O lo whaatu ai lava le ofiso le soifua malolo ina le New Zealand Health. Ile tala no ino si itanga o lato tutongi. Ai o le finau o le ofiso le soifua maloloina e tonu mo tala whea ngai le leilo lato ua fo mototongi mo fo mai. Ma ua whailoa ai lo lato whaanono tele ona ua tauau na whaatuatua na i aile wa ainga o ngase ngase o lo anga i atu mo ni fiso swani i le whale mai. E ui le finau o le New Zealand Healthy le ai tu. Ai ua whamanino le asosi ua ta ua le Association of Salaried Medical Specialist o lo ofi nau fo mai nei mo le luma na i o le soifua malolo ina lau tele. Ona ua tauau ona o i se tūlanga wha le tonu. Ta luai e le o mawhai ona sa ili mai ni fo mai ma le whaatu mauina o le fia ma le fia no fo se fo mai. Ona o le maua lalo tele o totongi o lo o fuina atu. Li potia fo i le toa tele o amata ona whaatala noa ina e sui mai au se talia. Ma ua ta ua e nisi. E whaataluina, whaafaina le te leo le totongi o le fo mai e maui au se talia. Nai lo le totongi o lo maua i New Zealand. O le naunau ta inga, ia maua le New Zealand Health le anganga o le tama whai maalosi e whaise awala e whiana no fwai fo mai i New Zealand. Ma o le lato iloa. O le ilo le lei o totongi o se awala o pito sili lava lea o na tāua. Pe amana na o e whaatu mauina pēr le ngālulue o tangata nei i whale mai o le atu nuu. Hinisio tala, ua whetai ai nei se tasi o suisi ni o le kengi o le mongrel mob mo li anga tau le nā koti. I le mai ai o ni os wha inga leo na whaatino i no fuanga se lua i whaitua wairoa i le aswana nafi. E tausu fitu tau sanga o le li o lo tau fia ma ua mōlia i le umio o whala au whaasaina o lo whaatulanga o se Class C felony i lalo le tūla fono ma lona wha e whaatau atu i tua. Ta ue le tai leo mo le pou i taira fiti na maa ue leo vaenga uma o whala au whaasaina na fuafua e whaatau atu i tua ma na maua umai fo i le tele o nisio tupe. Mai o se whainga na tawhia i fo i leo ni whana o se air rifle ma se air pistol. O le so e tu la iai le nei ali i il whamsinonga whaitu malo i Gisborne.
Mai tala I tālonga e leo toi mamau na amatalia leo o ngā luenga mo le toi whaalele a toa o le malai ta alo whaavau malo o le apia pāki Samoa. A o whaamau ni ai le avea o le ai o Rotorua, ma no whanga mo le whaatautai ai o tālonga whaitaulia ale awa le atunuu le manu Samoa. O le nei tālonga o le ai ilo ai ma le awa fiti I le masino se te mai le tausanga nei. Mai whaamauino le nei tālonga o se tālonga tāua tele mo awe lua. A o tā penpena atuai mo le tāmarisanga le Northern Hemisphere I se taimi o le nei tausanga. Ai meise o tā penpenanga uma mo le ipo le laralangi I le tausanga lua o lua fitu. Tā ua le pule sili o le lakapi Samoa ia se o manu Douglas Nauchang I se pepo whaamtalanga ona langona fia man whaanga e tia. I le mawhai ai o na whaatino o se isi tālonga po le home game a le manu Samoa I New Zealand. Ai meise o le whaatino lea I Rotorua. O se ai e ola ai le tālonga lakapi. I le tala anga le whaatino ai o tālonga whawa malo I le malai tālo I Rotorua e tā ua e ua tele tālonga ua whaia I le nei ai. E peo na iai tālonga au mai Peretania ma Aelani na whaatino iai. Ma nisi o tālonga ale New Zealand Maori. A o le a whapena o na whaopopo atu ai le au ale manu Samoa. I le lisi o au whaavau malo o le ata a alo I le malai I Rotorua. O talafona mai Low Radio Samoa, tau whāsoifua. Malo soifua, o le si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo. Se kia Radio Samoa.
Whavivinga sui whiwhi longi le rivainga le wauli le mai a tuai o tātou tala I vai whanua mai a leurua I ali I Aisha Hooch. Awanga I atuma tua maapata vale, ta talil te me tu waya onga ale whanau. Sunday.
malo le fia malo le sa ai le dei vai ngola wo li lo se antu le tantu temi ya lus ful mo fitu mi du te wata ni ya le tu lai lua fe le tu ma tu bai e po le dawa into nu wa pakala mta vale wa koso le ka filima e po o mi fo ka fi vai o la ka vale i lo toa ya po au ta fai fo le pa le onga le fana fa malo hantu ya te le dei vai ngola wo li e lo te ve tu fa lo o fe lo la vale malo si la ngi mai o le savili dei vai ngoles fa malu sa le fenga solo io au ya mai ua sa wisina fasi malu ruedi se malu ru ke fo ya to nga so sa vili va bene e makwale a ngai se meka o se I solo ya po se I fai kanga ya po se I mai fiti e ua tanto ina e ta fiti ele a nga la finka ko I solo e fai le so o fo vai umi fai le yo se e vai ma kwa I selule le malolu spray and run away. Zalavantu ya Mantalita Malisala. Eva before years of Tasima Maureen to Felelema to Bina Utah e America. Tamaya Lumanvailema to Bina West. Ya, Malo, so for Maria Male Langi Maba. Leonga Tomuli Malainga Lema to Bina Brisbane. La what else full loyal, they vying out there. Holy. Maria le sin tavai mala inga nai sini vele pone o le fa tasi mele te mai ya fa ta ya mo so le vaingo la woli le ile fa mo o la fa pele ona tanto wang ya tu sambo ya wala tanto so inga masani mele fionga ya lilo mo yava ile dei fo ya woli bi tai ona oni tu langa le ma alo fiola le ma fa ya ona tanto fiso ta ya tu le fionga ya lilo mo yava ke poli o le ile tala le utufi tau lunga I le penga te wha I langi stasio newspaper I tono le tātou tunu. O le tala mai I le pō na pō. O le wha mai I le wha mtalanga ua loka ina nei I anse tausi mai. I lona au ina tu wha na nā lea. O le fuala au wha saina o le aisa I le whale pui pui I tanu malala. Tole. Makua maka ukia vore koe ngā me whapengi. O tele mai no I po le keisa le tasi, lena I le tina, lena maua, o ia tauma whaia au ina whaana nātu. Ia meange I ka o le aisa, ia o whiawhingi mea o lai lokara kōru, ai koe anu waku fui a waku whaanganga. Ai o le mea utelo whai ie, ona o lefa me le whaamtalanga. O le tausi mai, lesi tala. Sori, ka whia o lai. O le visiti, o fea le mele alu le tinalea, au mai iei mea. Pea feo le te maloa la e loka kongo le wharpui pui. O whawhewhea ngā soka I merka maloa le anga I kua. Ia I langa saplaya le saplaya koe ngei mea. Pea whai o lai tuli lo na whaasalanga. I le whale pui pui. Se o mea ia le saurunga o ka kifanga. O leo a koe kanga ka fui ea se tu tanga tō lantu aigo. Ia o kumo mo whele shaki. O le siaki landa, le fa mele fa mtalanga, o le na mawai ina. Ia le tina lea, o kai, sole, makua makaukia. Eoi, a le fa salanga la le wutu iei, fa mai. Loka ina I le fa pui pui, I le se fulu lua masina. E le o ta ua mai eila I, po le a kongwa la le mea, o le a tupu, a wea ka funga I se me fa popo. Pe a fa pe moni o lon tolu wa na lo ave ia fo la fa saina o le aisa po le methamphetamine maka o kia e loka ko fa pui pui ala fa me ava kia nga isa ko ngor fa pui san maka o kia o vengi me o la loka fa pui pui ala fa me ko ava kia nga isa ko ngor fa pui pui tole ele se ngol mo da upulea Male fidanga le fidanga mai nei le whainga malo so fantasia le National o le New Zealand First. Ja, male vainga le o le afoi. O le Greens, o le lan tuk te whapea o I male Act. Ia I whasa atu. New Zealand First Act male foi. Male National. O le o lo whapea me ele lan tuk whamtalanga. Ile teimi au tūlai mai le whainga malo o le lipa. Lena la tu av noa. Ia ila tu lo kaina tono le fana pui pui.
Ma o lo fa pe mai le fa mtalanga. Ile nante. O lea sa mawhai. E pango tā. Po i lan tolo tulia lan tō whaasalanga. E la no i fo le tolu masina le afo. I le whaasalanga. E mawhai o na whai mai a lan tō palota. Whainga palota te le New Zealand. Pe awa pe o lai loka i nei tono le whalpui. A o lea na sa undoa mai le te i o le nesto. E le eise me wa pe ngai koe kupu. A whai ua e alu i to tono le whalpui. O longa winga. E kire kia i kura fongo i e usta i e tangata malawa. Ian ta ula i malau wha alonga o tu ye. E sa o le lei ale sa utanga le li pāle mi. A New Zealand. A whai e te le usi ta il tu la fono le uska i mai lava tātou. E ka kaulanga ave se mo sina taimi. Laua ia tata. O le whai ai leo lau pālota. A wanga i ke kausa mire kai au, a uli, a fiafi. Ioi, ngofo kongu inga. Pia se whakari māronga i ke ngofo. A lea lu vale i kupere au kongi la fonga. Ia, o tele mai lopo a whiale a matai swinga le tu la fono le. Ia wale lu mana i nei an tātou local elections. I le nei fo, tausanga fo, o leo le awa pelea o na whai le pāno ta tele. A le malo New Zealand. Ia po i fo i leo le anto ia. Ia le tātou malo ne. Mo le isi tolu tausanga. Ai toi fo ia tutua i. O lea na o anto le matau. I o i le whaamsinonga mawalunga. Ia masala wina le lei unga o le whaasalanga o le tinale. I nā le whaamsinonga mawalunga i Samo. O lea sa ta ua mai i. Na i se talo sanga na tui datu. Ina ia whaapawhala se whaasalanga mo le nei tina. Peita. A wai luas fulman tolu tau sanga o le tina. Ioi, makuala i kikia. A lena sa noa ia le li whaamasino. Ia lei an tau le sa Darryl Clark. Mai ia whaape mai ei. A whai le whai sa whaasalanga. O lono winga. Ua le ango kere ka kōru koe ngā suri ngā tu la whono le. A le mena am teo fot. Loka i le whale pui pui. Ai whai mai i kuara ko alua. E a waku pengia ngā i se kong. Sorry. Sorry. Ok. O le mea la sa kong kuri i le mata upule. Sa tata. O na mantua i su e le le. Le tinalea. Po o ai la le au mai ele sa palai. O ai sa sionga ko alua le loka ngi le whatpui pui. Awa a maua inga. O longa winga. E ka kauwanga maua kuai. Ma i la tau. O le awina whaana nā atu tono le antunu. Le fuala au whaasaina. O le aisa. Ia ka ilo i po la kulanga o le a oti. Ia, ta ilo i sofiranga. Se fulu ma le lua masina. O leu ke fiu e wa ia tui. Se whaamatalanga. O lo o ta ua mai ei. A mea, o lo iai ia se la whanau. Ia wa o tangantalana. Pe a wha pe i tamaiti. O tamaiti la. Leo le asa whai i le vane. Pe a wha pe o la i se whanau. Ai a whai i lea. Ia longa wika. Ia wakara whiau malele iala. Ia o la ia le kongu o e. Wale koe aisa. Wale koe ula. O le ao no e whainma manga e kongi o le whanpuipu. Tole. E mako i pasi ia umare ofu. O whiangi mea o le kongo o le whanpuipu. Ia whamai e sapa. Se e pasi ia umare ofu. Koe ngā mea rea. O le kongo o le whanpuipu. Ma salo voi o le sori ngā kula fongo whaapea le a le ngaloka. A le whamere koru. Ai sa ma minka ai sa nga whamere. Sa ka kaunga e whai mai. Sa ma mai se ka apapi supo. Ai leo le ngā. Sa ma mai se ka pusa askurim. Oi. Ia pe sa ma miska ufu fo wangari. Ia ai leo le ngā fo. Ia. Sa ma mai se ka. Ska pese e vai fōua. Sone. Ia, au lau ke... Lau ke vai ka hui. Sone. O le. Vai ele se whare pui e ula ingi. Ai sa wha mbole ngā langa maku kongo sot kulafu. Ngā wako e tapo la ngā mara sot kulafu. Sone. Ka fio la ele li. Alufa mai a ka kongi. Ia, o se tasidau tala mai sa mo. Ai, amai an tanto whaasalonga whaapisidisi. O le son na file na fai ele fa tandanga. Ia mar komiti fa foi fa la blave
whaafose I tu tonu o le tātou tunu. Po le hastela mai, po koi pere pawa, pe o laua makua sawa le alua le pawa, e pe o le sawa le maka upu le whukau mangiang o whaeku. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava te fio mai ai I le Shine Dental, ai e ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le vao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo e whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A fio mai le 5 Great South Road, Manukau pe bala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Avia maua sosa Omega Ka Rianga lowi ngoa Omega Ka Sabale tau mo fie Omega Ka Fili mai loile Omega Ka Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Ka Umalole keisile Omega Ka. E toa tele whawhine e a mio le nei lato. A oe, ua whasilisili oe ai lato uma. Le whana oe, ua latsa mai le aso whapito o tina. O le aso mea lofa mo lo tina. E le aini upo e whananu ai le alofa o le tina. O le pae ma le auli o se a inga. E sili lona tau I penina. O le tau vanga le Radio Samoa mo le nei tau sanga. E sa o le lei mam. Tamaiti, po e mai se video a mam a o ia fautua I le tupulanga. Ia 2 minute le umi o na lafo mai lea I le radiosamoa.co.nz/mama. O le a whaia le se I le aso iwa me I le afo le sfulua. O le a maua ese mea lofa fatsa o waa mo le tina o le a inga. E tatala nei loa le awanoa, awa e te fatsu ai. Ia manu ia tele le aso sa o tina uma o le lalolangi. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. E tato masena fo e auto stala ma ofisa fasala un faio ma wai mai le tula laso fasta tele lava mo le no fo e o to e mawa ma le afio nei a fauni e to e abatoi fo e sina tala la tamai le tula no ia fo e le talia to fo e le tato malo ia inga luenga sa whapea na whaia le whaaleia ātiri o le tātou le tise. Ia, o se taimi le lei fo I nei, ia, pe whaun sirafia, le awa tau mai fo I le whai una fo I o le biliota, le tolu sifu waso. Lea sa whaamalu na ai le polo ina mo whaanangare whafose I me matu ia. Ia, pe o na iai sa mua, ia, mai la so luas fruiva o aperila, mai la so luas fruiva o mati, se pa ia mai le aso luas fruiva a perila. Ia le alawa a to ai le tos fruaso ia na mai ai le fa marino nei pova inga. Ia a se tala lata mai le tulanga ia ia tato e tise ia la tuna to pe le fio mai a famui. Ia ona fa pela ia ona to tu ina mai le vano e se tulanga ia ia tato form se ana fa tumu ma tu ina mai fo ia le manu le tumu. Ia la fio na famui. Alo pa ftai lo fio ngal te fono. No matou avanoa ia fatalofa atu fo'i le mamalo le au ofisa fasalalau fatalofa atu fo'i so tatou atunuu pele o Samoa faapea ona maua mai nei fasalalauga ia o le tulaga ua ia le tatou e le tisi le temi nei ia lea ua toe fo'i ia le tulaga masani le tulaga fo'i lea ua le toe lelei atoatoa ia le tisi tuuina atu mo le tatou moto polu ia faapea fo'i ia manono tai so vaega ia le sa afia o le temi nei le wa atoe o le aso nei atoe ia le lua vai aso talua na toe faalelei atoe le tisi ma ua leu toe iai fo'i ni faitioga mai le atunuu le te manatu fo'i ua talisapaia fo'i le atunuu ia le tulaga fo'i le tisi ia ua le toe fo'i faaseau tuina mai ia o se o tutoga lenā ai le o malōlō ai le tatou faapotoga o loo faagasolo pea tatou fofoaga alualu mamao pe ona faatatia atu faamoemoe o aukuso le taunu ma isi tatou afitisi o fui le tusama le fame kauaki lona manosi e toe faapopo fui le fesoasoani le generating capacity o le tatou atunuu
o lo iai pe lava le faamoemoe ia te sema ia faapea ona online mai ia tatou renewable sources fui le tusa ma le sefulu me kawaki ia ma le sefulu me kawaki mai tatou battery storage ia o fuafuaga na lo iai temenei e le ase me ua suia ia le gatailea ia o le apu faatatia ia le matou galu e faatase ma le vaega le adp o le faia leo le tatou e le tatou system solar tele le 25 megawaki ia faia taifiaga ia faatase foi ma le battery storage e 25 megawati mo fiaga ia lo faamoemoe lo matou galu ma le adp faapea o le 2.1 e faapea ona tauai ona online a lea galuega ia ona mafai lole ona ausia e tatou le tulaga foi lea o le 50% e pei ona tatou moemiti ai 50% o le tise mai le malosiaga faafouina ia tulaga na o lo iai ia le tatou fuafuaga lomao o lo galue foi tatou faataatia tatou fuafuaga foi le toe fai au mai galuega faalelei ai tatou afitiso o lo i taifiaga a taunuu o iloa tatou afi ia lea mai saina ia ona faasolo lolo tatou galuega toe overhaul auma tatou afi inei mafai ona toe faafoisia i le malosi na amata mai ai ia tulaga na lo iai ia tatou fuafuaga lolomao o palolapa alo faafetai sina o totoga foʻi le tulaga o iai ia tatou tusitalisaga foʻi po o tatou assessment forms ia na tuuina atuitua ia e maise lava mo mamalo le atunuu ma pisinisi ia na afia ina ua tulaʻi mai na faafetau nei ia e fiafia foʻi faailoa atu e tusa ma le faselau fitusfu ma le tolu ia tatou forms ia na tauga mai nanei e le tatou ofisa tutonu mo faalavalave faafeseʻi ma matuiā ia o se tulaga lelei tele foʻi lea ma i faamaumauga foʻi a le ofisa tutonu nei e tusa ma le 2 ia tatou itumālo po districts ia mai nofuaga nei na afia ia lē faamauina maua mai ai ia tatou forms nei ma o leisi lalaasaga ia ua maeʻa ona faamaunia foʻi e le tatou komiti faafoe mo faalave faafuaseʻi ia le pepa o galuega faatino po tatou terms of reference o se komiti lea ua tofia ia latou te faatinoina le iloiloina ma le faamaunia o tusitalisaga uma le utuina mai le mamalo le atunuu pisinisi ia ma faalapotopotoga tumaoti mai nofuaga nei na afia i le ina ua tulaʻi mai le faafitauli ma lo iai le faamoemoega o lenei komiti pe toʻaiva ia tatou sui le a faapea ona faatino nei galuega i lalo taʻitaʻiga i le tagaluega o galuega tele le malo po tatou ministry of works transport and infrastructure e faavaiaso lea o tuesea e faatino le galuega a le tatou komiti nei ia o le a faatino le latou iloiloga le gatai pepa ma faamatalaga o tuuina mai ao asiasiga e tau ona faatino e faamaunia ai ia faamatalaga o faapea ona au mai mae e tufaatasia le latou lipoti ma mai foʻi ni fautuaga le tatou komiti faafoe lenei mo se faamauniga pe a mai a le faavaiaso lea la atuuina ai lei galuega tele mai le o se galuega fainofie foʻi ai e le taitonuga maualuga le tatou komiti faafoe ia o se faiga lelei lea ina ia faatino ai ma le faamaoni ia tulaga o iloiloga o tatou forms faapea ona tuuina mai a mai ona faamaunia le tatou komiti ia ona tuuina atu loa lea i le tatou kapeneta ia e maise foʻi le matagaluega o tupe o le aiai foʻi le latou soa komiti autū ia e tilotilo i fautuaga e tuuina atu ma tapena i loa ni fuafuaga talafeagai mo se soasoani ia o le a lava tulaga o le aiai faamauniga ma le approval o tatou kapeneta ona faatino ai lea faapea ia o sina o telega na le vaega lea ia mo tatou mamalu o le atunuu sa faapea na afia aiai foʻi leisi vaega o faamamaavega a le tatou malo pe ona tosilifia foʻi le galuega o loo faatino o tatou matagaluega o tiute le iai ia tatou ulua nei po aseta ia po masini foʻi ia mo le elitisi malosiaga tau elitise ia po malosiaga faafouina ia o le foʻi ai tatou faamamaavega ia taimi nei o loo faatino ma sologa lelei pea galuega o loo fitoitonu ma le tatou matagaluega o tiute i sa lo se taimi o luma ona toi ai la ia o seisi talalata mai i le aotelega o le galuega lea na faatino atoa ia o tatou iai tonu le tolusifuaso ia poloaʻiga o faalavelave matuiā ia ma faalavelave faafuaseʻi
Ia pea sa te lenga lea tu ina atu ai mo le sile fia fo. Ia tātou vasenga o ofisa whaasalau ma tu stara. Ia mai se fo ile whaafonga ta wai mai le manu le atungu i le aso. Tai tele ai talia ni fisili tu ina mai. Aloha kai, le lua lau se lua, sui o komiti whaafotua. Ia, misalo po nei whiro inga muli al tātou komiti whaafotua ma le ngāruanga nei. Ina lua sisira mai, ia tō maua. Wa whaanoi mai le si vaenga atoa lava. O isi lai o sueni ala tau teu tusi maliu nei aso, ia po ani whai poiponga whai ai. O toi ala maua le wha maoni mai al tātou mafutanga nei taruna fa maru polo inga o fa velange matu ya lewe mata watu fase lau fitu sfutoru ya pepa ya fa tumu bo watu ho itar sanga mai tu malo e lusfu no winga la le tu langa le ya ise ilonga e tofi le komiti le to aiva o lewe tu po ai la na to lewe ye Le taimi nei o le mtanga benga yo nga benga tera malolo tu ina toile nga benga yo nisi o tata mtanga benga fia mtanga benga tupe yo la ye fo le sui o le malosi ana tau e tise fala potopotonga yo o le mato mtanga benga yo o le ayai fo i ya le ofisa o le regulator ya maisi oi fa isi tato ya o mtanga benga le o leipa o le ayai fo le sui o le chamber no tato private sector ia male mtanga benga tinama tamaitai ili tato fenga ile male malo le tunu ele to atele e to aiva ila to nei ho to fia ina ia ngafa male malvenga ni ele to ia na ia fasela u fitus funu mo tupula fato atala el komiti o le tungi nei o la tatala o na esiaki po atotoa mai ai nisi tapsanga ole au mai ele atotoa ia le foi la feutanga ia le ofisa tutong nei ia mavaenga ia na au mai ia tatou tusi nei apalai o tatou forms ina ia fa mai ona au mai ia tatou o mea documentation me se vaenga taua ia isi vaenga au mai le au mai ni ata le ia pe ona tu inatu o lo mo mia le tatou form vaenga uma nei ia toi fa mai ia uma ai lo te le lava ia le fitu na i fo ia le ofisa tuton ia wana i declining ni tatou forms tu ina mai na fa mau popo lava ma fa mau taimi nei le stala ona tu ina tu lola ia komiti e fa atino ia le lato nga venga pe a failo visa e siaki uma po ato attachments e le isa ilo ilonga o tatou pepa na o le siaki lava le ofisa po ato uma fa mtalana ma pepa au mai ia ina fa atino la ia ngal venga tatou komiti frame fama mona le fionga le what mom fa yanto atu ma komite fa ngai e se mai fa va ya sole fa ile lo longa ia o se taimi fo ile ina sila fie la tole ma to sanga taimi ma wai ia ne su so masalo tu la va le ngal wenga lo fa ta oto nei taimi nei o no o atu le lua masina no se fa ta inga e fa va ya so ale tu wa e fa ngal wenga komiti mai le la to lipoti mai la to fautuanga ilo le tatou komiti ia ona se'e atu loala ia i le tatou tanga wenga tupe e tau fo ona tapenga i latou le design na le o sosoani a mai au malo ona se'e atu loala ia le kapeneta ia whaamaunia le kapeneta se ilonga la wa mai anga wenga le fato an faila ia na tilo le ofisa tuton e whaalau loa ia tūnanga tau nuungo ilonga na vai o ama ua faailoa mai e le kapinete ia malo foʻi ia se leu tupe le ua faagaga mo le vaega lea ua le tuititilaka o lima selau ia tusitausaga leua ia o le foi ai sa komiti ai e patino lava lo latou matafai o ia feagai ma tatou paana le lai ai tagaluega o tupe ia ma le tagaluega mai fafu ia o loo iai foi le ofisa o le tatou lo ia silo i latou nei maumai a foʻi ona faatino feutanaʻiga e le mawhaila ona o whaalawi loa atu le taimi nei se i mai a uma le tūlanga o ngā wenga le whaatino ai o se tūlanga le leile na iei whautana inga paula le mea le whaatani mea le soa komiti nei ia mai atu le mātou ngā wenga i whaamtalanga whaamauninga ia o ainga whaala potopotonga o bisinisi wa afia a le afo le tino i tupe ono
I le tūlanga le wāwhia ai, i o na avatu la i o mātou whautuanga nei, e tā pena i fo i lātou. Pe o le vaevaenga le o mātou ngaluenga i e whaatino teimi nei, o na tā pena i lo le pepa tu nā atu le kāpeneta mulu whaamaunina. Ni atunu umani tātou pā angai whafo, o whairoa mai le fia fisoasoano i le pātupenga, e pia o mai fo ini masini e suia, i masini ua whaale tonu e o tāusanga. I tonu o tātou poro inga le sa ia i le tau suaso. E le whai o na māio i o atu po wai, e me whai o na o whapea atu, i o whiutana inga, i o lai e le mālo New Zealand, Australia, le fwina i le tātou World Bank, ma le vaenga le ADP, le whaatino whiutana inga, taimu nei. Le atu ia, i le ututau matau, i le tūlanga le tupe whaanganga, le wai tā ua mai, whai tau ni poti pe ati tira po lea se tau ato me ia tau sanga mai tangata e whaalei. A o ia se tupe ia whaanganga mea tau whaamlawe matu ia pe fia. Whaanganga mo teime tupo e whaamlawe whapene. Wa whaelang matau ngā renga taimi nei o le whaatinonga le lolonga. O le awhianga ma se tau a whaia se tupe ono tilo e le tātou mālo. Ma ele e iai fo le sao le malo, ma tilo fo i pāanga i o le tūlanga o le au telenga atoa lea e tilo fo le malo o tūlanga whaatinonga sosuani. Taimi nei le tala ina o tato ofisa o lai e tupe whaanganga le malo e whaatino e ngā luenga tato ofisa tūtonu. Ma e tuu lava i tonu le tala whaatau tupe i tau sanga uma. E whaanganga la pe atu la i maini whaalawa e whaafose i whaapenei. A wai le tau ngofia fo i pe atatala o tato ofisa nei. Officer tūtonu nei, e tele tūlanga logistics or operations, e adwai, e whatu pe uma le malo, ia vaina nei. Fionga le, lau fionga whau mui whaamangore le wata ua lau fionga le tausanga lua whiru ono po tausanga whauwhoi. Le whaamangore whai ia ngano na whalei o while fianga, po saovia. Ia mta ora fionga i se 10 miliona le se le ni to whalei ai, ia afi umane ia fia i mani tasile i tail whanga. O i mawhiri i tae whangwhang. O leo wa iei lawa le sefuru a whee whaatu pe iwa inga ni pe o i sefuru mili. Ia, sao le ia, i te tonua i o le talo tupe fule a le tato wharaptonga. Ia lau tu ina iei le vaenga le ina i mwhaion whaatino ia o tato service le, te minu. O le sefuru miliona lawa i o le pulenga le tise e le sosoane i fual malo. Ia, sao le, ia mai e lawa i lalo le pake ki le tato wharaptonga. Le whao popoina nisi aso le tātou poloinga au na winga le ua lau sunga i le lipuresini o ato atoa le au unanga le tise upot. Lea lawa temin nei, ai leo mātou mano lo ai, lo mātou titilo a isi awala ina ia. Lea ngai leo whapeo tū mau ai le whao ngā le tunu. E sila fo ia le tātou si whasalau. Le tele aia mo me o developments fo ia le whai te minei. O lo o alu ala i lunga ia ti mātou le whao ngā le tunu. Mātou tele o malolo ila le tūlanga na o lo mātou sa ini pēr awala. Ina ia awani to e tupuru me le ua tupu tulai mai. Ia ina ia tā pena mamau. Me sa oa ia tā pena mamau ina ia awane i tōti munga e whatua o tōru tātou pulo. Ta ua lau fionga le alu lau hai lunga le te manda le whaonga ino le tisi. O awhia leo whaonga tamine o awhia vent mai i ratono o fiti. O iei se papo lenga fo ile lau fionga me se fo ere pu lenga i o atu taime to e whaafo i ene i awhi watu po i se whale i tonu. Ia pe afua ia i le sila sila maole le si itia lava i le te manda o le whaonga ino le tisi. I le whainga pa anga ma le tampani le mai ea tātou awhia. Tu se o mai ala tau e whai le service, whatūlanga me uma. E le aila se tūlanga hui le whapolina ia le tātou whaputonga e pia whateu whaleanga ina ia awhi pe se tūlanga whapena. Awhtei mara wangoa. Me venei tūla e mole tue whaptei te tūra te kona.
In this update, Christchurch Airport has had its fourth wettest 24 hours since records began, reaching 80 millimetres this morning in wild weather. Orange heavy rain warnings cover Wellington, Wairarapa, Kaikoura and Canterbury, and Selwyn's under a state of emergency. A red wind warning's in force for the capital, an alert indicating possible threat to life, with orange warnings for Marlborough and Wairarapa. Met Service meteorologist John Law says gusts could reach up to 140 kilometres an hour. Now help drive up some fairly active seas, and with those higher tides coming through as well, well worth taking extra care around those southern coasts of the likes of Wellington. Thousands of senior doctors are striking all today, joined by nurses also taking industrial action. It's affecting up to 4,300 planned care procedures and has meant some clinics have had to close. The doctors want a 1.5% pay rise. Nurses are also fighting for better work conditions. NZ Nurses Organisation's CEO Paul Golter addressed crowds at Auckland City Hospital today. This country does not have the health system it deserves. That's why your fight is a fight that the public, and we've just heard that, support strongly. Documents reveal the Chief Human Rights Commissioner raised concerns rising Muslim immigration poses a threat to Jewish communities. Here's senior political reporter Sophie Trigger. A February meeting prompted complaints Stephen Rainbow had expressed Islamophobic views and made racist comments about Muslims. Rainbow acknowledged causing offence but denied claims he described Muslims as the biggest threat to the Jewish community. But officials' meeting notes seen by One News reveal he raised Muslim immigration as a threat. A statement Labour's Duncan Webb says looks like an Islamophobic attack. And Andrew Little's poured cold water on Tory Whānau's ambitions for deputy mayor. Whānau pulled out of the mayoral race this week, saying she wants to give Andrew Little a clear run. That's news. In sport, Steven Adams' Houston Rockets are still alive in their NBA basketball playoff against Golden State. The Rockets have won Game 5, 131-116 in Texas to close the Warriors' lead to 3-2 in their best-of-7 first-round series. Phoenix coach Giancarlo Italiano believes a contest with high-profile UK club Wrexham would be an even matchup. The oldest club in Wales is investigating a pre-season trip down under, which is likely to include a friendly against the Phoenix in Wellington in July. Italiano says it'll be a good watch. It'll be a competitive game, early pre-season as well for both teams. So any team that starts out a game in July grossly underdone physically, so you won't have like an utmost quality, but it'll still be a good contest. Rau whafungalan tiro whapapunga rau tātou tala I vai whanua. Man tala I tālonga langana Peritania. Le nei whaingola woli rau whamiru tau te nei le tūlai tolu. Tala whantu I loa le mātua ma whanawa o lau tua onga. O le nei stofi le asa mua o le nei masino me. Tala whalau tamai tiame o tau ea mai lea onga. Sa e la angpo le sa e no whaile whale. Ia le lei sa le vai tātou polokalame. O Fesili Mantali e pe ona lango la wina malosi. Ele fale ofu e mawaimi tiafo le anko anti maleuso mawai fo imatanto ofu ma farvana mole tau malulu. Olanga yantu le poa na ni ole famelo official va ai tau le a wa ni si no fanga masavili angi malosi maile tu isisifo. Ole malulu il poa na ni mo aukilani o antu le sefulu antike ria ngoto le la ile toilus fu tolo miru teling tulai ono ile afiafi nei. Ole venga mala so antamo aukilani o so le la ile tantonu le tulai fitu ile taiao e tolu va so ai wanga mai ona mafa inisi u taimi anga yantu I taimi o le woli e ona ye fo ma faititila faititili mawila ma tele le tu I sisifo ma le tu I mantu o aukilani ole fa so atu na langi le taimi o le woli. So vili angi mai le tu I saute sifo antao pe lono langi mai ma fa solo ndangi mai I le tu I saute sa sai taimi o le taiao antao.
Toi va tala vantu le divango le aso ia inga wo me masani sa mo le venga nei le tanto talo le tau mo o toilanga ia tu le poana ni me le aso antai au. Poana ni mo sa mo fa me le official va i tau e le lei winga le tau se vanga dai timpu pu o le ai. Malaso antai ole amatele ina le lei winga le tau se vanga dai nei timu e ono to ulu va solo ai. Tulanga dai pio le winga le tau le fo i vanga le aso mo au kilani e va befo i ma Samoa. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kas futialu. A wale sui ya ngila wa ule kio. A eva mai ina se fudu lima iva kolu. A mo Radio Samoa. Bevela a. Today Matia Junior Wailua le Divangola Woli e fa tana fanto i lole le fara wa onga mantua le wotu wa onga manga yantu a inga va yando lanto fusi pa to miti san wa mo tanto pulkalame ile afolo to Wa ye nele la le Bluebird Lumber and Hardware I Mangile a wa fa tau molo a inga I Samoa e mawhaiona whai umai oka o loa faufale pusa aisa o ngā umu TV moenga se tino forma le tele o loa ese o fa tau umai mawhaiona tatongi le tātou ofisa I Mangile ai piki I whale o loa o le Bluebird I a pia vai tele po sa le longa walau loa le o lua tasi 5 tolu fafa o lua tasi 5 tolu fafa pe I meli le info@tlmarketing.co.nz Monisi Whamtalanga. E toa tele whawhine e a mio le leila tō. A oe,
ua fasilisili oe ai latou uma. Le whānā ue, ua latsa mai le aso whapitoa o tina. O le aso mea alofa mo lo tina, e le aini upo e whaananu ai le alofa o le tina, o le pae ma le auli o se ainga, e sili lona tau I pēnina. O le tau vanga le Radio Samoa mo le nei tau sanga, e sa o le lei mam. Tamaiti, po e mai se video a mam a o ia fautua I le tupulanga. Ia 2 minute le umi o na lafo mai lea I le radiosamoa.co.nz/mama. O le a whaia le se I le aso iwa o me I le afo le sfulua. O le a maua ese mea lofa fatsa o waa mo le tina o le ainga. E tatala nei loa le awanoa, awa e te fatsu ai. Ia manu ia tele le aso sa o tina uma o le lalolangi. O mie oe po se siolo a inga se fisosoani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po pe o le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma ua silia ma le se 15 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, I mata au po tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane le matou Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Lo nu ue
Samoa wai la le le vasa la le oe inu o le vasa. Malina wino le rivanga la woli lewa lus fulmidu tute ni le July tolu ele tu ayo onga alefa na mulanga yan tu ya inga lo fa bu bang tu ti fa mo lo fuspa su yo fwa onga pe tu mu le fali sound by mo tanto programme officially matali
O dis leo tātou whaalinga lau tonu mai lau fisa o le radio Samoa le fo I vaenga o le aso. Ia wala vale do sila fia o lo utopa I ema lo utopa malu. O le tātou whaalinga mai le Casa Beds and Appliances. Whawitone le Casa Beds o lo whanga solo I le fo I vaya solo ye le tātou seti no 4. O no fo tolu ma no fo single se lua mai le iwa tala I le veaso e mawai lau seti no fo na o le no fo tolu ma no fo single se lua ya anto aila ma le moenga queen size mai le fitu tala I le veaso fitu tala I le veaso o le iPhone 13 mai le se fulu lima tala I le veaso se fulu lima tala I le veaso e mawai ia lau iPhone 13 Male Smart TV lima edisi lona lau tele I le na o le se fulu lima tala I le veiaso mawai lau Smart TV lima edisi mai le Casa Beds and Appliances a fione loa I le whawhi to wha Great South Roadie o te huhu po le tolu fituiva Great North Roadie Dai Henderson walau ye le ovalo se lau lua lima whavalu ovalo se lau lua lima whavalu o omile lua mo o te huhu po le tasi mo le pita no le na o Henderson whailo yeina e whaafunga le Radio Samoa I nei whaasalaunga e maua tuai I alau mea alofa mai a Prince ma le tautoma lau dangana a le Casa Beds and Appliances o le whaalinga mai le o vipesea le mana moana Aure I misiala wawdoa e te mai moa I pispesinga mawa e ale mana moana mai moa le tu fantasia o fantunga ese ale Pasifika I le Australia I le aso antai au le aso lua leo le masino me lua filo lima I le Spark Arena e na le tasi lava le poe whaafi ai le mana moana whaataunei loa ia sound ticket ia boa mani ticket a loa inga a wase po matango fie ia ma wha mali loto tanga ia ne loa I le ticketmaster.co.nz be wha so te sao ia le fionga ia pulea I Helen I le olua o whantolu wha ono o tasi olua o whantolu wha ono o tasi whaafitai Male tātou whaalinga malamuli o le tau vanga a le Radio Samoa mo le nei tau sanga wa whaingoina e sao le lei mam. Tamaiti po e mai se video mam a o ia whautua antu ia te autou le tupulanga o whautuanga e mwhai ona whaapea. Wha mua le tua I so o se mea e te whaia. Ia maua pea le hava ma le whaalohalo I so se tangata. Aua e te nau tele I lau telefoni whai ma wha manolo lo mafau to anga e te talo e foa I mai le poto ia po le ala le fautuanga po le ote le lo mtua e sau mai le alofa male nau ia e manuia ia 2 minuti le umi o le tato video ona lafo mai lea I le emaili o le radiosamoa.co.nz/mama o le awhaiele se I le as freile le vai as fola so ivo me I le afole se fululua I le awauli e maua atu ai sau mea lofa e mole tina o le ainga o lewa te tala le avanoa aua e te whaatu ai maru i tele le sau tirain tina umo Samoa mai le pulenga malau whainga luenga ale Radio Samoa e ale o le vei asnei o le vei asfola whapele o le wha iloa antui foi ia tātou wha ilonga o sau nia e nisi o paanga ale Radio Samoa Radio Samoa Taslima i vatolu amo O lewa lusful whamara whamiru tau tēne lei tulai tolu. Tomaiti sāna pai mol tātou poloka lame le reia wauli fsili matali langulango ina mahalosi ele fole ofu le Uncle's Print. Noise. Vale
hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Lewa fatonu leng tulai tolu fatalo fan tui lo le man tua langa tui lo le fana wa ngalo tua ngol le ya so tofi le so bobo le ba sino mea tomit talo fana ko o ma yo to e ha mai le onga sa onga le ya so pe wa e ma lili le tai ona lila wole me fio na e anu la on po e ma wa le fulu e bole mai vo le le awata lele o le da won tala an le tan to le mo to le fana le ding fo i vai ngau la woli tolu fitu tasi lima i tolu fitu tasi lima i tolu ia le dan to mera le dan talan to mo to le fa now o le so mala so nafi o le fa i lo mai le pulenga o le la kapi Samoa ia ta longa le manu Samoa na tu e fa Samoa pi tai ia o lo fa yanga wenga le tu fa le o le dan to malai o le Apia Park o le mafu ngana o le wa tu su ia le no fa ngai fa yai o le ala ua whae lo mai, e lua ia ta longa, a le manu Samoa, o le ala whae tono New Zealand, o le tasi e whae nei au kilani, o le isi e whae i Tauranga. O le Silila, se i kangoa se si o tawari tomit, ta umayan ta, le ta longa le whae nei au kilani, o ai le au, lakapi, po ai whae le au le antonu, le o le anta aloma le manu Samoa, i le masina o Iulai. O ai le au lakapi, le la ta alo mala manu Samoa, i le masino Iulai, i le malai o Eden Park. Aso sfulu mala valu o le masino Iulai, le ta alo i le manu Samoa. O ai le au le la ta alo mala manu Samoa, tolu fitu tasi lima iwa tolu nau tala antu leina, o le aso anta haupa anta antu lia i le a woli whapinei, o le a whaie mala tantu, se i poi o tole la manu malo i le whailonga o Saudia, e le whale o funa o le Uncle Sprints, maua ile anko anti ya ma le uso maua ilunga le Facebook, Instagram, ma le TikTok. The sun shines on the mountains and the night is on the run. It's a new day, it's a new way, and I fly up to the sun. I can feel the morning sunlight, I can smell the God's voices calling on my golden skyline way. Una paloma blanca, I'm just a bird in the sky. Una paloma blanca, over the mountains I fly. No one can take my freedom away.
Super Mali Dala Sunga ya Mr. Cowboy Boss Sam Chukuni la divango la holi. Ma la pese da frego ina una Paloma Blanca. O le wali mami rute. O te ni la fola tolu le ufata similo tanto wo ya Cornelius la divango la. Talva Cornelius. Yes. O ama yui. Good. Say hello ngali Cornelius. Yes. What did you get up to today at school? Math. Maths and Science. science. Just 2 subjects. Yes. So what did you do in science today? Experiment. Experiments. What sort of experiments did you guys do today? Coke and Mentos. Coke And and Mentos. Mentos. So what happened? Did you pour the Coke over the Mentos? Yes. And what happened? It exploded. Exploded. Was anybody hurt? No. Is it safe for anybody to do? Fun? Is it safe to do at home, this experiment? No. No, it's not safe, is it? No. You have to be in a contained place. Otherwise, somebody might get hurt. The bottle of Coke might hurt you out. Yeah. Yeah, good to have you on the program today. We also have our good friend Vinna. Talo for Vinna. Alpha. O ama yui. We have to Ia, o ama sa whila o ngalea soa Vinna. Math. Ia, Science. ia. Social studies. Social studies. Ola le tau. Ko me sa whila social studies. Ole. So enga meanga travel ia tangata moana ma isia kungu. Tangata moana. Oi, tangata moana ri Vinna. O feme o mai tangata moana po tangata. Is it? O mai mare Pacifica. O mai mare Pacifica nga o renga ifia. E asia isi Pacific Islands. Ia, e peio. Peo Samoa, o Tonga, Tokelau, ma Caroline Island. Feme ye Caroline Island. It's where the Micronesia is. Very good. So, where did the Samoans come from? Samoans. O whiringa o mai ika kapa o Samoa mai wale ke whame o le tangata na moana. So where did we come from? Gredo. Ai la kuna koe siri ko whea o ngā kai au po whenga o mai ika ku. Ari Vinna. Yeah. Yeah, lei. So, e luan ta longa man Samoa le whai tono New Zealand. Tasi I Aukilani. Ma le tasi o I Tauranga. O I lana au laka pile la ta alo wala manu Samoa. I lana sas fulu malavan. O le masino you like. Which rugby team will be playing Manu Samoa on the 18th of July at Eden Park? Cornelius? Cornelius? Yes. Which rugby team will be playing Manu Samoa at Eden Park in July? Scotland. Are you sure? Yes. You don't want to change it? No. Are you going to go watch? Yes. Yes. And Yes. what would you say? What would you scream onto the field to the Manu Samoa? Go Manu Samoa. Is that how you're going to say it? No. How are you going to say it? Yeah. How? Scream. Yeah, how? Samoa's better. I was trying to make you scream, but anyways, that's okay. Have you got any homework for today? No. No. So, what are you going to get Nothing. up to? Nothing. Going to have a rest?
Yes. Very good. Thank you so much for calling, Cornelius. You have a good afternoon, and hopefully we'll see you at Eden Park in July. Okay. Have a good evening. Thank you so much for calling up. Ja, Lilik, is jou ook aan jullie even? Waar jullie land aan om te samen? Kokilangi. Skokilang. Ik ken hem makamak. Makamakai. Oyo, awe samo. Ik ken hem samen. Le aso mafua. Next week. Ja. Ona nou met jou samen. Le maalo kinga. Ole ma'o sutina talo fa. La le umio mana. Ngai koluva yasu. Koluva yasu. Ai fa fela now. Ole nga fai famoi. Failo fango. Koluva yasu. Ma ne ya voi la nata. Ya. E kile ya luma avingi o mea ngai faio. Ya vi. E ave ke ko ngona ko pau. O fe ele maalo ma ko alive. I safa. Safa. Ah. O fe vole me ko safa. Safa. I safa. Ah, sorry. E uma no sale longa safa iro. Ah. Le. Sale au safa iro. O e uma no sale o I kamo le lava. Ah. Ya, le ya. I ke waka ko le ko fe iro I even. Manu ye tele la venga mano longa male ma o silo ma ko I samo. Bueno. Ja, alo vertellen. Ko fe iro I be ko fe mai bueno. Ja, no. Ja, maar hoe jullie even sorry. Ja, lenga. Ah. Fa tele wala mai. Ah, ole ta longa na man samo e fa ye le as voetbal walu you like. Ole afia il Malayo Eden Park. Ja, en dan toen tel no ile aus Scotland ile se au fa mai mai ile aus Scotland ye ui sa man malo ile man samo. I tau sanga o ma vai. Ja, le was ile aus Scotland ile we ile ya vai tau. Ole si en dan toen talonga le man samo. Ole fa ye o I tauranga. Fa ye la ile basino September. Ole ta longa fa va malo le man samo. Male au malosi aviti. Ah, le Flying Fijians. Le ole afia. I na I tauranga. Yoi, o te whatonu ala mesa o yei. I le afo. I le... Yoi. I le afo I le ngole mea. I ngā I le bay something. Ah, le menga I malai basketball I nai tauranga. Nā lai malai kirikiti. Nai whai ma ta alonga la kapi. Leo le afo I le ta alonga nā lona lua le manu Samoa. I le sono leo le masino se te mali tausa nei. O le anta aloi le manu Samoa. Male au malo sina mai fiti. Ja, en tanti anti o taf. Wai o le temina. O la watu lanta I le tuwanga. O le kuanta lona tolu o a onga ana whana. Lanta fo I suenga o le whai o le neitau sanga. Ja, mo whana uye I lanto suenga o le year 11, year 12, ma le year 13 o le NCEA. Ai, o le tanto polkalamina I le rivaenga o le fiafili tamiti. Si tanto atu mua la le polkalamina o le think a minute. Ja, tali mo yelo. Taulunga atu. Le tanto maftanga I le so. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. On this journey called life, do you sometimes feel like just pulling over and parking? You feel like you've done enough and learned enough, and it's time to sit back, relax, and enjoy the ride to the end. But the problem with doing nothing is you never know when you're finished. When we pull over and park, we get nowhere and stop short of experiencing all that life has for us. One parking place we might stop at is what we think are our handicaps and weaknesses, because we compare ourselves to others who have certain abilities we don't have. But we need to realize that we have our own special abilities. We each must learn to accept ourselves with our own physical looks, personality, and talents. No one is completely handicapped. We each have something important that we can be and do in this world that no one else can. So others need you to make the most of your assets and abilities. A second parking place that many of us stop at is our failures. But we've all failed, so join the club. Simply learn from it and try smarter next time. We've only truly failed when we stop trying. A quitter never wins, and a winner never quits. The final place many of us park at is by our successes.
In 1899, after the U.S. Patent Office had given 600,000 patents, it made this statement: "Everything that can be invented has been invented." They couldn't have been more wrong. Think of all the inventions since 1899. Airplanes, radio, television, the computer, and the internet, just to name a few. And inventions are still being made every day. So just because you've achieved a little success in life does not mean that's all you can do. Some people think they're in the groove, but they're really in a rut. You'll never know all you could have done in life unless you keep going and growing. For whatever reason, if you've given up and stopped reaching for more in your life, you can change that today. Right now, you can ask Jesus to forgive you for your past wrongs. Then ask Him to help you with His power so you can start living His way every day. It's only then you can move on to living successfully and finishing your life well. Just think a minute. Samoa.
Se formani na lau telefo we whakasa mai I Tamaki. O le pese se lau fitu tasi le tu special e whakasa e pe ona sa e whaafunga jei tolu wan tuaile pulkalame o le think of it I le rifo I vaeng o le fiafi ina ua tue iwa ma le afa minute o na tale o le tu la e wha. Ua tolu wan tuaina ma le pulkalame o sili mo tani mo le whanau Langolangi de Malasia le tanto fale o fuda o le Uncle Sprint se mo iei mi tia fuma o fuma whanawhana o le Uncle Auntie ea ma le uso whaiwhi o na lomi ea tanto toninga mo family reunions au ta alo soos whaala putonga na ora wanga I lawa ilunga o le Facebook e sila iai ea o na mawan tuailea o se wha matalanga Tulunga tueli por kala mele fana o le ringi fa te tele tamuiti le fala mai fa tangia tu man tua vai o mea o ngai fai va veda moe tu va vea la ile so fo wan te hel aso muli foi ya o a onga o le ringi ya so lo fa tu mo to le fana manuia le fiafi soifua Radio Samoa Taslima Ivatolu Amo Oa se antu le teimi le radio Samoa le watoe valu ma le afa miduto na tala o le tu lai fa fa te tele mo le tatu mafutanga mai le awoli ana le la se uli me fo le teimi le fiafi o le sangana o le tauta mali I le tatu mafutanga matua antu I ante oe malo titi feita mai alofa le tua tai antu lo o tau soi fua malo bantu wala antai au toi fisila fai fo I lunga o pea mganu le ea polo kalambe o le nganga I fo faiva suia le fo e le sunga lewa o ia taito o na lo to e sea I le fionga ia le antau savea e nisi fo I o tuangia toi tili mai I le whainga malanga I le rawa ia so fo maru ia tele ia le tau mafuta ma le sunga lewa o le nei fo I vaenga o le fiafi le fo toi suru mai le rau te lona e malulufa fo Ea, e mawhaianga la I lumo le pusa medi. Mai po koso kui kuala una pisinga wale vanga umanga empty. Ia po la fo I pasa saila. Ngaere I kosoa kua alovantu soifua. Tolo impatautu Male penisula mai molino Le taitu pito ia pia Sio utaulanga manaya Efe pula fimai ile sau O ata uma o fetu o le lani E sulungi ia umasia uhani A o masa vali Le masina se I esu solo Ia Samoa lo uatulu Se I fai mafianga Ie mama atene matama Olo sisi vai mapepese Matata lato tunele A omae mane ilano ole niu Na oa omasia ukele Ele mafai nanga ona ngalo Le tape mali o vai singano Olo onofo haitine matama yung alona awala lau papa Le masina se I esu solo Ia Samoa lo uatulu Se I fai mafianga Ie mama atene matama Olo sisi vai mapepese Matata